gare ke ntsala mme batsadi ga ba mo itse a o ruri so se ke bot ke la gidi aho right motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a metsotso ke masomepedišupa fela go ikela go ere a ya lesome culture spears kulenyana ba re rifie ke a kulenyana ba re ge e gata e re kulenyana sa ga kulenyane o tla kry-a o ne le monna go boulelwa ga tsena ka mogae ka mo lebelela mehlala jale kikini poposa e gatile mo ke amang se gata se e o tla bola ko go tlhalosa jale koloi ye ka nako koloi ya gona monna e be e feta e rekiša ditamati ge o bolela ka ditamati ore nkane e be e tsamaya mo kgausi le keiti ya ka mo gape go ne bomme ba bangwe ba role boima ka montle ke tate a ka notsho e molelele gore le monna go rekiša mpata ba bolela le ena ba eme ka maoto gore a no tswa ka pela tate a se ka tla tseba le gore motho wa go rekiša mpata o be a le mo mola e le gore ka lapeng gape lapa ke lapa la batho le batho ba tsena ba kokota ba dumediša ba butša di-direction ba dia jwa jale wena o tlano o kry-a metlhe le metlhe o dula go tlhalosa a wa kry mokgwa gona putso ewe o e bona mo wena tatago malosi gape putso a wa lenyetswe shebo wa tseba lenyetswe tla kry-a o bereka go tlhalosa metlheng o ka re lapa le la gago le ga se lapa la batho ka nako nngwe o bo o kry-ebile go thoma wena awa motlhalo o le o bona mmowe wa seeta sa go ngathega jwale kwa ntate mamang o be a tlo a dima mogoma a re ka mola next door ba dia jwang la bola ko go tlhalosa lenyetswe a go ne molate motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm pele ga fawe lucky dube o tsena kwa gala le yena a re a remember me wow yeah remember me o nkgopo a go ne molato re gatela pele ka sona sebopego se ke nkore ke hlolahlole se sengwe ka fa ke hlolahlole se sengwe ka fa ke bone ge ka ba go di awa dilo di monate dilo di phashasha dilo di nametše mmila wa N1 mmila wa lephefo ya dilo di monate moroka a ke no tša sebaka se ngwanesho ke go tamiše ebile ke tshepe ke dumela gore o bile le weekende monate kudu gomme ntle le go no senya sebaka ngwanesho a ke no re ke go fe sebaka se o dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšeng a le gona prof a ke go leboge malome ka kapa re a leboga wa weekende e jegile ga go molato ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke dumediša balli ba rena ba lekgono ke dumediša magoši baruti ba porofeta mangaka a setšo re a letama ka mokana ga lena le kae ba gešo nna re gona nako ke yona ye magagešo ya gore le tlhalose mo e lego gore ga le kry-e gona ke lete tlhalose
le ntongwe go gatelela ge o re ke a emelela go ba le ntongwe re na o ya kae ge o re nka gata stepe ka nyaka thušo go ba le modiba volume wa rena ga e monate babogedi ba rena ka mola ba lla ka yona jwale a re lebogeng gore le tlile letethwele ebile ke le netefaletšeng gore le fitlhile plekeng ya maleba ka morago ga gore le hlaloseng mathata a lena dipolelo di tlo ba gona dipolelo di tlo ba gona tša mehutahuta e fela ke kgopela gore di seke tša le wiša moya dipolelo tšewe ke kgopela gore le seke la di responda dipolelo tšewe ke kgopela re le beng jwale ka lehlakanoka ge le kwa moya le sekama ke moka moya o feta ka mo godimo mola moya o fetile o bone lehlakanoka le emelela ebile le šikinyega le bontšha gore ke kwa bose ga ke šikinye ke selo ke tlo go fa mohlala ka motho wo a tšwang go testa ke moka ka kua ba mmotša gore o HIV positive mothola a tšea treatment ya gage gabotse a phela mašilu kapa batho ba batlang go mosega bontši ke batho ba e leng gore ga ba tsebe le maemo a bona rena bona ba jwa goba ba phetše gabotse nang jwale le batho ba ba tlabeng ba bolela ba šala ditaba tša lena morago e tla be e le batho ba e leng gore ba bangwe ba bona ba ne mathata a go feta a lena kapa ba ne mathata a go swana le a lena ba dutše ka didula ba re batho ba tla reng mola e le bona ba sa robaleng right ka mokgašong ya Motse Community Radio Station ke lenaneo la pitšeng tše kgolo le boputši karolo ya tharollo ya mathata wo ke ngaka Moremi ke nagana gore le ya motseba nna ke nna ka Kapa Radio ke ntate Malefo ge le kwa ba re Malefo ba bolla ka mokgalabo ge le kwa ba re Lucky Makua ba bolla ka mokgalabo ka fa jwale re šoma ka moka ka mo o mongwe le o mongwe o lebeletše taba tša gage le seke la tshwenyega nna le Moremi ke rena re lebeletšeng lena ba gešo difounu di ba silente sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le dikereke le ba porofeta ka maina ge e ka ba o ile wa ya moporofeteng eno ba gore ka ya moporofeteng tsoko ka ya ngakeng tsoko ka ya kerekeng tsoko ga re bitše baagišane ka maina ge e ka ba ke moagišane eno ba gore moagišane wa rena a re taba ke sekete kapa moagišane wa rena a dia jwale se sengwe gape ga re tsenane ka ganong mara ke dumela gore gantši go tlo lena le ka se tsenane ka ganong ka gore a le ngangišane ka selo ga re tsenane ka ganong go nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka ra go šupa ke moka wa tšwela pele wa hlalosa tše o di emišeditšeng letsogo se sengwe gape radio kapa ke re seyalemoya se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane a re netefatšeng gore polelo re a e apeša re seke ra no tšea lentšu le lengwe le le koto monna ra no le re pha la lomela tsebeng tša motheeletši kua gae re apešeng polelo gabotse ge go ena le lentšu le lengwe o le nyakele ka mokgwa o ka lebjang ka gona gore le kgone go swikirela tsebe ya motheeletši kua gae le seke la koša ba bangwe bohloko sa mafelelo re kgopela re ge re botšiša dipotšišong le re arabeng go ya ka mokgwa re botšišang re seke ra re ge re botšiša la re hlalosetša re seke ra re ge re botšiša la araba dilo tše nna re sa di botšišeng sa mafelelo mogala bo aga Moremi o mo go tla go kwa mathata a lena a go sa nego go mo le tlo o dulang le yena la mo hlalosetša gore no gape nako la ke le ka kua radiong ke ile ka lebala yela le yela le yela go jwa le ge a tla be a theeleditše dilo tše di lellang ka tšona o robala godimo ga tšona a lebeletše gore le thušega jwang ka tsela ya mohutamang go ira gore ge le feditše go hlalosa mo e le mmone ke gona ge le mmone go ka mmona gape e tla be le mahlatse jwale ke nako ya gore a re a theeleditše ka tsela ye and then le roleng tšohle gore le yena a kgone go kwa gore tše ke platform ya ka banka ba thuša ka sela le sela le sela le sela le sela le sela gore ge e ka ba
go ne le se e leng gore o swanetse a tla a thushe ka sona motlho mongwe taelo tša gona ga di gona ka kua ga moremi a ye go dinyaka ge e ka ba o swanetse a bolele badimo ba gabo a kry-e nako go bolela le badimo ba gabo ka mathata a e leng gore o a kwele go tswa go mongwe wa mathata jwale ka gore yalo a re sa senya sebaka mane aowa gape jwale re yanamela re tswela pele ga itšedi yaka o thekge ditho o seke wa dumela go e ba le ntongwe mo go wena e go tshwenya gore o palele ke go bolela gobane thušo ya gago e tlo tswa polelong ya gago se o tlang go se bolela ke se o tlang go kry-a thušo godimo ga sona thekga ditho o tšee taba tša gago o di bolele gabotse step by step and then step by step jwale le jwale le jwale le jwale le ka no tswela pele wa ritamiša wa titsebiša gore re ne le bomang ka mo ke moka ge o fetša kgaetšedi ka wa tswela pele ka ditaba tša gago thobela batheletši ka moka ba Motse Radio Station wa bolela mo ke kabelo wa Marutla mara wa dulang Slovo a go letšeng ka molapela ga Molala ke a leboga tate o serious thata man wa re tshoša man o thobela wa tamiša mo ke Jackson Molala a Slovo Park Moteti o se ba serious gape re mafia ga o se ka re bona re letša so nko jikele kopelwana leo le ka mo go mmeka mo ke dumediša batheeletši ka moka le bagaši ba Motse Community Radio Station wa bolelang ke Ana Marutla wa tswang lefaseng la Polokwane ya re a leboga le kopelwana le wa le boele morago ke moka re tle re kwe mathata a kgaetšedi ya rena le ka no itiadia lla ngwaneso mathata le na tseba ke le thobela okay nna ke tlile mo radio station ke na le mathata a itšeng ke nyaka thušo ke ngwana wa go letšeng ka molapeng la ga Molala ke godiša ke mamogolo wa ka le ramogolo wa ka from bonnyane re sa dula ka ko Depo ka kwa Denalton ra ba ra tla lefase la Motwaneng ra filetša re dula le mo Slovo so ba nkgodiše ka mokgowe then ba fitla mo lore modimo wa ba gopola ba tlhokofala so go ba le batho ba ga Molala le ba gešo ba Marutla ba kopana banna ba re ba kgobokana ba re ka bane batho ba motse ba tlhokofetše so kwena o goletseng ka mo motseng o kwena o mošala gae kwena o tlo šalang ka mo o tsošala pala le la ga Molala a ba tsenge ke be le bothata ka dumelana le bona ka sona seo so e rile ge batho ba phatlalela ba furalela go ba le dipolelo ka yona motsola wa thoma go ka re gwa lwiwa ka mola motseng ola ba lwela motsola wa ga Molala then ke tsamaya ke tšea bana ba ka ke re tsamaya ra lefase la Mamelodi ke sanya ke dipolelo so he ke dutse gona ko Mamelodi then o ga ba lore mo mebereko ya ka a e tsamaye gabotse ge ke tswa ke ya ba profiteng dikerekeng kae ba mpotša ba re ke swantse ke boele gae ba beng ba motse ba nyaka gae mo ke goletšeng gona ba re motse o timile motse wa o laete motse o tlhakatlhakane tsa motse o ša motse gae a wa ka nnete ke tlile gae ka December ke tlile gae so ge ke fihla ka mo gae a ke sana bophelo ka thoma o tlhoka bophelo ka thoma o lwala re sa tse gore ke sa tse gore ke bolakeng ra ya dipetlele ko sepetlele ba ra ba bone selo bona ba bone gore ke bolakeng mara ntho e le gore ke be ke bolakeng ka re ke popelo mo le gore ke fitlheletse gore a ke sa kgona o ruta straight ke go tlhapologa ngwaneso
go tlhapoloa ke sorry ke kgopela tshwarelo wa ba go fitlhelela mo lo re ke palla go tlhapoloa ke berekisha catheter ba ntoketse catheter so dilo tse lo re tse dingwe tsa tsone tse di bakang gore ke bolai ke popelo ke gore bosiu ke robala le dilo bosiu tse dingwe re ke kgono di bona ge di tsena ka mo ntlong ene go dutse ka mo ntlong o re dutse o iketlile o no bona seriti se gabola o sa tse gore ke seriti sang bana le bona o kry-a ba bolela ba re mama pena re bona dilo ka mo ntlong re bona batho ka mo ntlong ke re ke batho ba mohuta mang ba re bona ba no bona diriti fela a ba kgone go bona gore ke batho ba jwang then ge batho ba ilo tse he di tsena bosiu di tsena ka lefastere la kamora ya mamogolo wa ke robala ka mokamoreng ya mamogolo wa ka ke tswile ka kamoreng ya ka o robala o mong ka kamoreng ke tsena ke robetse ka mokamoreng ya mamogolo so dilo tse di tsena ka lefastere ka mokamoreng ya mamogolo then ge di fitlha mo mpeteng a o sa bona gore di feletse kae o tlo makala go phapha mafuru o atima ka tsora a o sa le mothole o rubetseng o le right o tshetse o tshentshitse then ba le ngwana wa ka o monna wa number 2 last o nyakile o commit suicide a nyako ipolaya then ka nna le na fase ka motho re bothata keng a ntlhalosetsa re o bona o hopola bahu batho ba tlhokofetseng a re o hopola ena monga motse o bona monga motse so o mo gopotse o kwisha gore ge nkebe o le re o gona wa phela nkebe maybe bophelo ba hae maybe bo le kaone ka jeno ke ra wa ona bothata ba ile ba o ke di angels mo ba leng gona ba o lebeletse wena tlhoka pelaelo wena phela ke di angels batho bao so go ntse ya gore ko mamogolo ka ha etla ka mo ntlong ke kgono mo kwa ka monkgo and then ha ka tsamaya go shala go hlakahlakana ka mogae go a dilo tsa ikore lo tsa electric ka moka tsone di senyehile a o sana mabone go bomile nthong le nngwe ditofo di fridge everything wa boma ka montlong a ona ntho e lokang ha ka tjo fihla fela a ona ntho e lokang so ra ka tšea ka tšileng ka tsamaya ka ya kerekeng tsoko gore ke go gopela thušo gona mo then moruti a re botsa a re o nyaka batho ba bagolo ba lo re ba tlo kgona go boledišana le bona ke bitsa bo sesiaka le ena ana o a tlileng o le ena o ka mo founela ka re ke gopela gore o tle ka bane motho mo batho ba bagolo ke lena ka bane a re kwane family a ikwane family a gesho a ikwane family a molala a ba kwane so ke lena ba bagolo ba lo re nka rile mo lena e tlang re tle re ke ona moruti o ge re fihla ko moruti a re botsa a re beng ba motse a se ba robale mo se ba robaleng gona ba berekisha batho ba boshu ba berekisha ibile ba tla ka mo hae ba tlo bereka ka mo gae ke bona ba berekisang ka mo gae o re lo ka mo ka disenye o re lenga le motsola le sepele o shale o dula ba tshwantse ba dule mo le ene le batho ba boshiu ba berekisha motso ka bane bo sena motho ka mo lapeng ka mo lena le no fihla ka o tsena ka mo motseng owe a le bereke motse a la dira selo so that is what dingwe tsa tsona gore le lwale shake tsona nthoetse tsa o tshwana tsona tse kwana la bereka motse dilo tsa boshiu di a le robala di dira metlho di direla boithatelo ka lena okay ra gopela re gopela o re thushe o ba robatsa bahu then o tlo o re thushe le ka ko jarateng o re bele motse a wa ra ona bothata then atla a mfounela tšatši le lengwe a mfounela a re kopane ko mabitleng then ka tsamaya ka ra mabitleng mo mabitleng a ramogolo le mamogolo wa ka a fihla mo o dirile la mamogolo ramolo a la dira selo
then a bolela ka mokgwa a bolelang ka gona a dira ka mokgwa a dirang a re ge re fetša mo re ya ka gae ko dira ka mo re dirang ka mo gae then ra tsamaya ra ya ka gae a fihla gaša a thuntšhetša wa tlhoka bothata o a re le ka ko re phasetšang ka ko gona re laete dikereso re go ganye ka o tuke ka mo gae go ganye then ra dira ka mokgwana o so ile has no tsamaya 2 days 3 days after 2 days 3 days wa thoma ga tlhaka gore wa tlhakatlhakana le go feta jwale o ga tlhakatlhakana ka buela ka mmotsa ka re phela ka mola go tlhakatlhakane a re go tleng ga ka mo be ke sa tlela o thega motse be ke tlela o barekeng o tshirwa o tlosha seriti se sa batho ba gore ba ska tla ka mo ba senya ke re mara okay o re a ba ba ska senya but still go a senyega cause o no re fetša tsa after 2 days microwave wa bomba so go senya le o feta then ke kwele di sound nakong ke kwele di sound are tsewe ke hore ke he go tshwantse gore ke thege motsu ka bane motsu wa ka o thega be ke no hasha fela ka re okay a ona bothata then o tla re thusha bjang a rawa samale o nyaka o mongwe motho a ka le thusha ra re okay a wa rena bothata so kana kongwe ke kry di sound ke na le o kry di sound o kry di mpotsa hore o swantse gore o tsowe o ye naheng o rapela ke motho mongwe wa o rata hore ka bane ke bona o kare dilo tša ka di tsamaye gabotse ke tsamaye ke ka mo nageng ko no rapela gore ke rape ke re kganne modimo o tlang kwa le badimo ba tlang kwa ke dilo tša ka di tla loka ke kgopela le bona bana go ba le ntho ngwe e inkimela mo mokokotlong then ere gore o kare o na something se se ndirelang sign gore tsama nna mo fase then ke nne mo fase ka mo kamoreng ke tlela ke dikeledi jwale nthola he bolela ere mo nna ere wena o na le bongaka o na le dimpho o filwe so mo filo mona o swantse gore o tsamaye o ye ka komeng o ka se tše dithebele o sa ya komeng wa bona so kare hai gore gore ke ka moggo ke swantse gore go be ka gona nna ke no dumela fela ke ra wa ona bothata then batho ba le ba bolele gore o na le batho ba mpolediša ba bolele nna o kare ke badimo ba gešo ba mpolediša then he ke fetša ke tlhatswa ba re ana o yetla ene ka nnete o ba etla ka Friday ba re ana o yetla le o mongwe a gona no le ena ba na etla ka Friday ba re ana o yetla he ba etla batho ba tle bona tle be le gale o tsamaile ka re okay a ona bothata o mongwe ke lesego ana le lesego ba etla ka Friday so ge ba fihla o wena tle be le gale o tsamaile o ile ka komeng re tlo bontsha direction ya gore o ye ko komeng ya ko kae then can it go like mo ba mpontsha yona mo visioning gore o tlo so tsamaya ka Hlathini o tlo tsamaya so then o wela mo komeng ya ko mo Orlogo o wela mo komeng mo ya basadi ka re okay a bona bothata ke re ke ipotsa gore ke ka mogogoleng ka gona awa ke a hlatswa mara ntwe kore una ntwe ya nkimela e dutse mo mokokotlong bano le seo ka bo 2 wa phone ore romela bana mo sekontiring ke fihlile jwale ke re 1+1 cause ba le ke tlo tsama before batho ba le ba fihla le so fetša fihlile ana se shwa fihle le so fihlile ka rai maybe a ona bothata awa ana fihla mara ka se motho cause ba le o ska ba bolela selo o ska ba bolela ne sona o phuthe ebile ba mpotsa gore o phuthe eng le eng then ho fihla kwa ka komeng rena re tlo fa moaparo wa ka kwale o tseba ke rena batho ba bagolo awa go ba ka mkho ka bo late nyana le so asno tsamaya ko motseng wa hae then ke ha gore ke a nagana gore jwa le ko tswa jwa ka ba rile batho ka moka ba tlotswa ka mo gae ge ba snotswa then le wena o tlotswa awa go ba ka mkho then o na le motsese ka lena a ra wena o nyako tswa a tlo ya kerekeng then le so wile gona ko gagare re emetse ana so be re sonto re le hunka gona ka sa ka Friday no re robala le hung ko motedi
then ke ya ka mo next door ke sama le mme ka mo next door ko mo chikerinya ko mo checka mme o re tsamana ko ma ho dirang ke le fifinyana mara ana be se tshwa fihla kan ba tsama ka koloi le family hae then ke a tswa he ke tswa ke re ke ya ka mo ga ka mo next door ke feta motsole jwale ke a tsamaya o ka re ko tsena ka tlhathini ga nnyane ke le fifi ke tsena ka mo tlhathini ga o feeling o pelenyana kwa ke nuka tshwanetse ke tle ke jumpe then ke ye ka mo dimo ka re ke tla ka mosala orlo he ke re ke ga o feelenyana ke fihla mo landa pele go ba lentšu le re hey o ya kae ke nna mmele ga mmao o ya kae ke nna kokwa o ya kae na pele a ke respond ba re gona mo ba wishang gona ke gona ge ba ile o bola re na re majakane na wa tsewa re mapedi a majakane a re dirilo tseo bogologolo ebe ba gona dingaka ka moga bo rena mara be le dingaka ntse se ba ikomeng so wena o ya kae ba tlo o bola ka mo ke mangare lo ye gona ko ke kwa voice so e ba re ke ntho go responda yena mokgekolo o re wena o re o molala wa kae o re ngwana a ye komeng then ge ko kwa ka bola ka mgo o tla voice ya mkhala ba ang khudishe ya ramolwaka wa bolela hore bana ba ke ba godishe ka molapeng le rena re bo molala yes re a kome but ke re tseba hore nna ke nyetse mosadi wa mojakane then ke ba jakane batho a ba ikomeng so asinge ke ruti bana ba hore ba ikomeng le bana ba bashimane bentse ba le gona ka mola jarateng mapele o humotse ke o kwa di voice tse ke di botšishana di fetolana sensa tsona tsona pele so wena o molala o mofkan rena re ke hodisitse bana ba without ke le koba ke be ke ba botsa re komeng ka mare a le komeng then o le mkhala jo a bolela wa tswelela ko nna wa tswelela sefahlego sa o mongwe wa ga molala gona ko mmotwaneng kwale a raga ke mokhala jolo ya bana o re aga ke tsebile o re ke khale ntse re lebeletse le bolela le ngwana le re le badimo mara le sa itlhagisho re le badimo ba ko kae rena ntse re lebeletse gore ngwana le a motshwenya o gore ngwana jole le nyako mmola gore le paletse ko mmola ka mo gae no le moromela nageng le nyako mmolela nageng o re le gone wina motsola then mo ra khola ena ramogolwaka a re motsola ko dirile le mosadi aka le mokubile ko motwa le re ke le Petersburg a lenya ke ma Petersburg ka mo area ya lena mosadi wa modimo a tla ikagela motse mo Slovo then ke ntse tlhaloganyo ka kore ekfetsa mo kore ka phaphama ge ke phaphama ke thoma o bua mo sfatle ke thoma ke bjale ke a puitse gore khani ke nyakang ka monokeng jo ke mo gaufi le no ke nyakang ke boshiu ke tsule ka ga ke re ke ya ka mo next door ke boela mo kontwe ke tsena ka mo next door ke tshugile ke botsa mkhekolwa ka mola ke re ape go soloso o re a ga jwale ke bothata go le so ke bothata le rena ga ntse le re sonje re le hung ene o tlo tshaba go ya le hung because of o tshugile o bone dilo jana tseo so o dutile nna mme wa modimo o dutile nna go ba o fitlhelela nako e telele man so nako e fihla a raka jwale ke nako re ro itukise ke ra ke go shore le cause le ena go kwaka o rile ana o yetla emela ana fihla se a ke kom o ile wa fetja o fihlile ko me o jikile ke jikile cause ke le ke tshwantse ke jambe tsela ke jambe go tsoga manganga badimo ke le ke tshwantse ke jambe nuka ba re he o ka e jamba nuka yo ka tlosa bo ke ke ruri ke le ke re ke tshwantse ko e jamba then wa jwa voice ba re o ya kae o ba le sala go wila singe wa ekomele no since ke wile ka ga singe ke fihli ko so awa mkhekolo la modimo a nna le nna until nakonyana o re go shore 5 minutes o no rujwa then bo ana ba tsena so ke tlhokile o ba tlhalosetse ke no ba botse ka re wa tsa keng ke a lehu a ke na nako ya gore ke dule le lena a ke nayo gore ka re moya wa ka e ka one ke le hung ka ban ke mo ke yang ke kerekeng maybe ke tla ba right go tla thusha re ne family je tharo le khono kudu ga botse o hloka go thusha ka eng
nna ke tlhoka gore le robatse ka one mokgekolo o tlile ka la bo ke neng maloba o tlile a re o kgopela le morobatse wa sokola o tlile be ke bolela le yena a re ke a sokola ke kgopela le nrobatse okay nto be ke tlo ke kgopela gore le thushe ka gore re robatse mokgalabela le mokgekolole yeah and then le o thega motsola ka ona a re na boroko ka molalapeng then le tse dingwe tsa ka bona bophelo ba ka a ke mebereko ya gana a ona ntho e loka mo bophelong baka ya pele re ka lebelela tša mmereko re santse re lebelele wena a o right ya go ya ka dipolelo tša gago o a fokola ene go hlokagala gore ba geno nke ba e lebelele taba e akere and then taba ye nngwe swantšeng re e lebelele ke kuleng o e bolela ke taba ya motse o la ga botseleleng ka gare ga ona badimo ba re go šale wena ka kua ba re o šale nna alright and then last bone mo go bana ba masogana ka gae ke mang go bana ba kokwago ke ka ga mmamogolo wa gone ke ka mamogolo nna sena bana go ba sena and then bana a tšea wena jwele ka ngwana gage wa golela ka fase ga gage ka lapeng la gage ke ka baka leo ka lehu ba ileng ba re ge ba e bolela ba re o nape jwele ka ge ba o tlogetse wena ka mo gae o se kwa tlosa tswa ka mo gae okay alright go ra gore ka motsola wa mmamogolo kwa gago alright ka sagaga bolena ge mmamogolo a sene bana le na le taba e bitswa go ngwetši ya lapa le na le yona re na le yona mama go kae o Petersburg o nyetšwe malapeng a batho o ka ga a sa nyalwe sala nyalwa gale then a bo bogadi segaga bo rena ngwana a re fane a kere mmamogolo malapeng a batho ene ga a ne bana go be go se bothata ge nkebe a ka nyala ngwanabo a tla le bana ba tla ba šala le motso gore letle le kgone go tšhentšha sefane o bitše ka fane ya bomang ya mo mmamogolo a nyaletšeng gona ba ikwešiše wena gone jwale o tsebe gore mmamogolo o šeile wena jwale ka molebeledi mohlokomedi ka gare ga lapa lela gore lapa lela o tlo le kgone le sekatla la go tshwenya go sasa mosadi swantse o be le motse wa gago ene o tlo nyalwa kua pele ene ge o ka nyallwa ga mmamogolo yo ba phoso se segolo ke gore lapa la mmamogolo o swantse o make sure gore lapa lela le a tsoga go tsogeng ga lapa la mmamogolo o go nyakela lapa la mmamogolo ngwetši ke go kgopela medimo a geno go fe maatla maatla ba swanetseng ba go fe ona ke a tšhireletšo ke a pholo ke a tšhelete onkwešiše go se dilo tše ka moka o tlo di dira ka tšhelete se ka re go rapela wa kgopela modimo pholo le kokeletšo ya matšatši ya bophelo wa lebala go mo kgopela gore tšhelete ka gore go ja ke tšhelete go hlapa ke tšhelete onkwešiše ya so go nyakega mmereko wa rereša gore o nyaka mmereko but e tukiše pele badimo ba gago ba na le pako ene badimo ba gago ba bolela le wena o swanetše o kreye tsela ya go bea sedimo sa gago ga botse ba ikwešiše o bitša ka fane ya ga mangone jwane ya mohlomonyane sa le ka nyalwa ga mohlomonyane o ebile wena šetše o nyetšwe o nyaletšwe kae ba mohlomonyane ba nyala ba go nyaletše kae mo ga mamogolo ke le kae lenyalo la gago jale re bolela so a leo le senyegile akere ke lebaka la gore o nyaletše poleke rong lenyalo le senya ke dilo tše dintšhi sese go nyalolwa poleke rong ene lenyalo ka bolona le na le dira ene dira tša ka gare ga lenyalo ke motho wa maoto a mabedi o a ka lebelelang gore ka kua ba la kenya ke ba phela gobane mo bophelong ge re gahlana re etswa go batho ba bangwe and then ge ba ekwa gore motho la ka o ntlogetše ke dutše le yena mengwaga ebile o a boa o a nyala pelo tša bona di a suswala balwa ba ikwešiše so ke gone go bontšha re lenyalo ka bolona le na le dira and then lapa lela la mmamogolo bo nyetše ka lenyalo la go felelela
be se ke rwa le motlhobolo. and then tabeng ya gore le napele tšhentšhefane ka lebelo be le kitimetše kae? Eish, ke bona ko wa motlhamonyane ba re ngwana bona ko motee ke ena o a nyetšeng, then ke mo diretše ka masogana ba rawa tshwantse gore o change sefane, then bana ba kgone go bitša ka sefane sa bona. So motlhobolo re tlatla motlhobolo bona nako bešite ba e beile mara gano ba le tlhakatlhakano. Okay, o ne nako e kae o kgaogane le ntate Motlhamonyane? 20 man. I'm sure no is about 7 to 8. Okay. 8 years. Ke kwa o re go thushe ka dilo ka moka mara lenyalo le ga ke ko bolela gore o re go thushe ka lona ga o sa lenyaka o nyaka go tswela pele. A kere go bohlokwa ngwaneshu ne ga o gatlane le batho ba go swana le rena o re botse nnete gore ke be ke le ka gare ga lenyalo ga ke sa nyaka ke nyaka go tswela pele gore re kgone go go fa maele gore o swanetse o direng. Awa ke nyaka go tswela pele. O nyaka go tswela pele. O ne bana ba ba kae le ntate Motlhamonyane? Ba bararo. Bana ba le ka gore shetse ba file fane ya bo bona, plan ya bona ke awa bona ba tla no dula ka sefane sa papa bona. Ga ga bo bana ba le ya ba kae? Ba re ga ga bo bana ba le ya ba kae? Gona mokgalabo yang go gatlana le yena ka ge wena o sa le wa ga Motlhamonyane o mmotša gore wena o mang wa ga mang? Ka gore ge e le gore o sa le wa ga Motlhamonyane o sa le ngwetši ya batho. be re loketse divorce nna le yena Motlhamonyane ka January, but still e sa kgomoja a ona mo a e tswele pele, and then le yena o tswetse pele because o engaged mosadi o mongwe. Okay. Ke bolela gantši monna le mosadi ge ba hlalana a re hlale bana ene ka gare ga divorce pele re ka baka go ya go abelana dithoto a re lebeleleng gore bana ba kry-a eng ene bana ba ga bo bona ke kae wa ikwešiša ko gore divorce se ka ba yela ya gore le palela ke go bolela le bana le nento e le gatlantšhang wa ikwešiša nna go ya ka nna ge e le gore o nyaka go tswela pele taba ya lena e boleleng selapa o nkwešiša e boleleng selapa ene lenyalo la gago ge e le gore le tswela e le gore wa kua ola wa kua le lokišetšeng bana ba le lenyalo la bona le leng gore le bile gona e le ge ba nyala wena ba tšea le bana ba ba tšhentšha bana difane ba ba fa le bana maina ge e le gore mogala ba gago ke lesogana nnoši ga gabo gore re ka kua ga gabo ke ga gabo bana ba ge e le gore wena le yena le decide gore wena wa kua o tla nyaka mosadi a mo agela thoko and then wena o tla bona gore wa go aga kae o nkwešiša le o tla beng o mo kry-ile wa e bona mara le lokišitše tabeng yela ya gore o tso nyalela ga mmamogolo wago a kere mmago ga a tlhaba kere santse o ye go nyalela ga gabo kokwago sebela ga mang mamago le gona re o lebelela gore kokwago o nyetše yena na wa ikwešiša and then re lokišetša bana ba gago o ne mathata mama o hloka go alafiwa go ya ka nna a ke bone o le motho o leng ready go tsenela tša marato go ya ka nna ga ke bone o le ready go ya mmerekong mabaka ka ke ya o na le di-voice tše di bolela le wena tše re sa tsebeng gore neng di ka go botša gore o direng ene nto o ka e dira go kotsi gore o dulo nnoši o swanetse o be le motho wa go hlokomelang go fitlhelela o fola o le gabotse a re gane badimo se ke se ganang ke gore o sokole o nonnoši o ekwa mantši o nonnoši mo bophelong re swanetse re lemoge gore go na le ntho ngwe re e bitsang gore ke thokolosi and thokolosi ke morithi wa motho a seng a robala ka bo yona e ya porofeta ka bo yona e kgona go thoma go fa maele gantsi go iša tseleng e leng gore ga se yona ba ikwešiša lapa lela la mmamogolo ka bo lona le ne le mathata beng ba lapa lela ba kae ba tlhokofetše o hlapile seswi la bona o ka se dule ka gare ga lapa lela o se wa hlapa leswiswi la batho la beng ba motsola wa ikwešiša
ke mo ke reng sesi nna ke go fa maele e ba bohlale hlokomela lapa lela la mmamogolo le nyake le ngwetši and then o le bereke o le tiše le bega botse gopola gore wena o tlile le mmamogolo a gwa kere ene lapa lela la mmamogolo be le ne go ne mogalaba kere ka fane ba gabo le bona ba le lebeletše lapa le so ke lapa le tlo fetša le bakiwa lapa le then ge le bakiwa o ne o nnoši wa ikwešiša so a re nyake gore e fihle moo re nyaka gore o boledišane le ba gabo mokgalabe ka taba ya ngwetši ya lapa ye e swanetšeng go ba ka mola akere so wena o ngwetši ya batho gabotse nke be ile gore wena le mogalaba ga go le a phedišana lerato le gona gabotse nke be ile gore le ga lena mara nyakišiša gore lenyalo la gago le sentše ke nyakišiša gore wa e bophelo ba gago bo thoma go senyega o ne ntongwe sen right mo go wena nyakang gore e lebelelwe ene papa go bana ba gago ke maekarabelo a gaga gore a go thuše gobane ga a thuša wena lebelele gore o thuša le bana ba gage o boletše ntongwe wa re bana ba nyaka go tepolaya why bana ba swanetše ba be le stress ba bone gore solution ya gore ba tšwa ka gare ga dilo tše ka moka ba tepolaya go na le kgonagalo e nngwe ya gore wena le papa go bana kahlogano ya lena e feleleditše go batša bana bale so o swanetše o thušege o fole bana ba le ba fole and then motsola o bega botse and then le thome go te prepare go a go bolela le bana divorce a se ntwa go bapala santse le prepare bana bale ba tsebe gore go diragala eng o nkwešiša cause bana ba ka sebe ba ga mohlamenyane ba dula ka moremi ba fela ba ya ga bo papa go bona ge ba fihla go papa go bona papa o ne motho a dula le yena wa ikwešiša ge ba ya gae mme o dutše a nnoši wa ikwešiša so dilo tše di seo di go batša bana wa ikwešiša a ke nyaka go tsena kudu go tšetša marato family ke kwešiša gore mme o la motseba le rata re mo thuša kang nko thome mola go ausana mo ausana mo adimeng le kopelwana lengwe o ya ka mokgwa le šetšeng le boletše ka ona le nna ke kwa ke thoma o tsieleya ka nako tsielega ko go diang kgaitšedi o ga kanea le ga kantšha keng kore ke ga kantšha ke taba ya lenyalo gore lenyalo a se le tsamaye botse kore a ona ntho e tsamaileng botse o ya ka yena go ya ka mang ka ka se sekabelo wena o tseba di tsamaile ga botse jwale ka se seage a se di tsamaye ga botse and then le be le kae ge dilo di sa tsamaye ga botse ka baka la gore ke lena ba bagolo ba be le swentse letlhatlhengwane gore mo re tlo bereka so mo ga re tlo bereka so re be re le gona le nna ke o mongwe le nna ke be ke dula le bona bommamogolo and then le nna ka nyalwa ka mokgono a nyetsweng ka ona ikwa wena o nyejuwang o nyaletše kae ke nyaletšwe yana ka kwa mmamogolo right a re dienso batswadi ne kganneng ya lenyalo la sese a ke nyako o tsena thata because nna go ya ka nna a gone lenyalo mowe the reason why ke tlo gore ga gone lenyalo ba be ba sale tseleng ya go ya lenyalong because ba ntšheditšwe magadi fela batho ba and then ba le ba ga bo monnola ba be ba jeletšawo ka aim ya mabaka a bona gore ba mo change sefane ba be ba change le bana ene ke phoso taba yeo ka baka la gore ge o le monna ga o fe mosadi sefane sa gago senke o mo hlabiša re hlabiša mosadi pele ge re fetša ra ya go registera lenyalo la rena then ra change mosadi le bana so ye e diregileng mo ke robari fela ke froto ye e leng gore re le banna re ne le go tšeela malapa a bo basadi advantage ye e rileng and then re be re feleletše re fitlha moo mara ebile phoso ebile ga se yona ga e nyakege kgaitšedi yaka o be a le mmamelodi a phela bophelo ba gage gabotse go fitlela mo bophelo bo hlakahlakanang gona ge bophelo bo hlakahlakana ba re batswadi ba belaela because
ga go tuki le bone ga go thunye muši gae tsamaya gae potšišo ke gore ge sesi a le Mamelodi mohlomongwe a tetshelela a berekela bana ba gage na ntwe kapa lentšu le mmotšang gore a go thunye muši gae a ye gae o ya go ja eng ka baka la gore motho ke moswa o ne bana ba e leng gore ba swanetše ba roba le ba jele na ke modimo o mofe o e leng gore a ka no tloša motho mo a swantšeng a kry mmereko gona a moiša ka gae mo e leng gore gae go ba le motlhokomedi sesi ge a fetša go boela ka gae a tukiša mabone ao ba a nyakileng bophelo bo ba wes o robala ke dilo go ne le phate nngwe gae ba la mara mola clip nngwe ba dile gore a ke tse rena batho bao ba bone ke bana bana ba noile ba re phaphara ba no bona bana ba bannyane man ba i4 wa bona ba i4 bana ba bannyane boela ka mo bana ba lebele ba tseba ka ba gone o le motsibile ke na le o moane ke motsibile 3 ke a se ke tsebe o moane o mo tsebang kwa gona mo motseng o a phela o tlhokofetse mara o be a tlile le ba bangwe ba bararo ka mo wena o dulang right o robala ke dilo o sebela ke dilo di go fa instruction gore dira so se ke wa dira so ntwe e sebelang wena is the same thing ye sebelang bana ba gago. That is why o bona bana ba gago ba bang ba bona ba nyaka go tepolaya because go ne le ntwe e ba botjang gore ba dire eng ene ntwela o ka se nganyishi re a itseba mo piteng tse kgolo e bile gona e tle gantši o ka se nganyishi ntwela ge go botja re dira so go tlo dira. That is why a khonne gore a re o ya ka baagishanong o ya go butša dinako tša gore na go tsamaya nako mang ntwela ya mmotša gore ka mo skwa ya feta ene a feta ntwela e mmotša gore batho ba yetla ge o ya kua o sekebe wa laela motho bile o sekebe wa bona ke motho wo ba ya go khwa o ene e be e yeta ba gore ba ke be ba tlo no re re mmoditse gore re etla re mohlokile re be re ne le yena mara ra re ge re ya go hlokomela tše dingwe yena ra se borena o feletše kae wo o be a ya go khwa and then a tšwele pele a leboge kokwa ge sebelega mmage wa mothibileng a rena o ya kae and then kokwa ge le ba bangwe ba ga molala ba ba be ba ratang lapa le la ga bo bona ba thoma ba ngangišana mo moyeng le dira tša gage a ba thieleditše yena go fitela ba re wena ba re boela morago ya ba gona a apoga gore e bane kgadi jwa le mo ke nyaka eng ke mo kae ka mona lapeng le la ga molala o re o kry-ile o tswa moporofeteng ga a fitlha kwa moporofeta o tsamaile o ile mabitleng a ya go bereka lebitla ga a boa ga shaka gae ge a fetša go ga shaka gae ka morago ga 2 days seemo jwale se a namelela le mmamogolo jwale o tla ka bo yena jwale ga e tla o tla le maratha o gopela thušo gore bana bešo nthuseng ke a hlaka mo ke leng ke a bereka ke theogetše ga a boela kua moporofeta o raua gape nna mmereko wa ka e beile go bereka go robadiša mohu o mo robadišitše marašo o sa boa o sa tshwenya gore re ga a robala jale o reng o le moporofeta kapa o lengaka o sa amogele gore ke paletšwe a ke hlatlane le bana ba ke gore mohlho mongwe ba ka kry-a thušo tseleng ye nngwe gape ge o e tswa go robadiša mohu ko mabitleng o boa o bereka ka gae go ra gore ke phate yang ya go bereka motse gore go be le boroko ka mo gae wa ekwa well o be a le ka go thuša motho wa modimo mohlomong ke ka mokgwa yena a boneng o ka re ga a ka ba direla ba tlo ba raete mara ga se ba ba raete ge ba boela go yena gore no tsamayang le boneng gore na le ka nyaka le ka kry-a mang a le thuša go lokile a se bothata kgaitšedi yaka badimo ba ka no ba gona mo go yena mara e tlo re bušetša morago kua go Rosina gore išung ya go swana le ya Rosina gore o swanetše a tlošiwe dilo tše di leng mo go yena ka moka ga tšona tše di mo robalang di mo tlaišang di mo sebelang gore a direng a se ka dirang di tlošiwe mo go yena then a alafišwe ga a fetša
a be clean and then go bonagale gore badimo ba ba leng gona ke bommang ba tswa kae ba nyaka gore a direng a se ka dira eng sesi moroka o boletse taba gore ngwana ga a fanwe ge ke sene bana kgaitsedi yaka a nkadima ngwana gage gore a tla nthushe ka mogae ngwanola e ka se tsogile ebile wa ka moga maubane a go kgonagale ge ngwana a gola dilo tša go swana le bomanyalo le tše dingwe o swantše a boela di direle ga gabo ga a ka tlhokofala a dula moo o swanetše a boele morago a ye go bolokelwa ga gabo ka mantšu a mangwe e ra gore batswadi ba lena le bommamogolo wa lena ba le dirilešitše mašaedi lenyalo le swana le lehu ge tsamaišo ya gona e ka se tsamaye gabotse mathata pe manyalo a lena a be a ka se tsogile a lokile ka gore ge le swanetše lenyalwe badimo kapa ke re batho family ya ga molala e leng ya mo mmamogolo wa lena a nyetsweng ba le phasetša gona ka mola badimo ba ga molala a ba le tsebe ge le fetša le direla manyalo gona ka mola go a ketekwa go a thabiwa go bose na badimo ba ga bolena ba reng ba lebelege ge ba fetša ba jela ke ba metseng ge le fitla kua malapeng a lena kapa magadi a lena le re le ba ga mang le re le tswa kae dilo tša lena ga di a tsamaya gabotse ene lefetše ke batho ba bagolo ba e leng gore nkebe ba boditše mmamogolo gore mmamogolo bana bao ba godišitše o dirile taba e botse re a leboga jale go jale tša manyalo tša boeng swantše ba ye ga bobona so ga go a ba jalo so ka kua lateng la ga molala e bana ke playground ya baloi ya ka kua ke mathata fela malome ka kapa ke playground ya baloi ene le ba bangwe ba ga molala ba nyaka lapa lela ba nyaka go bona e le bona ba dulang ka mola so sesi o sa tlo no ba le mana ba because ene le bona bao ba nyakang go dula ka mola e le maga molala a se bona batho ba maleba ba go dula ka mola motho a swantšeng a dule ka mola ke ngwetši ya lapa ye e leng gore ba ga molala le ba ga bo mokgekolo ba swanetše ba dule fase ba nyake ngwetši ya lapa ba inyale and then e hlokomele lapa lela e be ka mola se se go ndwa le ge ba re o swanetše a feleletše a dula ga molala then ga a kry-a monna gane ena ga a swanela go tla go nyalwa ye go ba le ga gage then ga a ya go ba le ga gage ba tlo molata kua ga gage ba re boa ka mo unless e le gore ge e ka ba mmamogolo ka nnete ruri le badimo ba ga bo mo a leng gona o nyaka sese ka mola gona a ba nyale sese jwale ka ngwetši ya lapa ka mola ga mmamogolo ge a ba monyale jwale ka ngwetši ya lapa ka gore ge e ka ba mmamogolo ga a berekiše ke baloi ke yena a tlang ka bo yena a re bana ba ke ba godišitše ke ba ka batle a e dulelwe fase mara se se sa lo monyane se se gape swantse a feleletše a e ba le monna a e ba le ga gage and then le wena dilo tša gago di tsamaya gabotse ka gore dilo tše le di dirileng kua ga molala a se tšone so sesi jarata ile ga molala e hloka go berekiwa dilo tše la di leng ka mola ka moka ga tsona ditšwe 8 dilo tše di leng mo mading a gago le mo bophelong ba gago le mo maphelong a bana ba gago ditšwe 8 and then o be gabotse then badimo ge ba e tla re kgone go tseba gore go bonagale gore ke ba bommago kapa ke ba bopapago ke mang modimo o nyaka eng e sentše tša go sebela tša go roma dinageng tša go roma kae so moroka nna ke nagana gore ke tlhakantšhitše ke nagana gore e kwagetše gabotse ka mo go nna ka mo ke e kwele a gone molato alright ya a ke go leboge malome ka kapa ss a gone gore le ka robatša bahu ba ga molala lena le bomang go nyakega ba ga molala ba batamele lapa lela ke la mmamogolo a kere ene ntongwe e leng gona ntle le gore le kry-e ba ga molala le ka se tsoge le lokile mmamogolo ke ngwetši ya ga molala le ka nyaka baporofeta la nyaka dingaka dirapeng tša ga molala
re tsena ka o motei wa ga molala wa ikwešiša re tlo le thuša fela re swantse re le thuša ka tsela ya maleba akere lenyalo ga o le rietše plekeng e seng ya maleba re ya le phošolola then la ba le tšwelopele bophelong re nyaka tšwelopele akere ya ke nagana re e kwagetše ke nagana re e kwagetše go ne mo le neng potšišo no re a leboga go ne mo neng potšišo okay o sese maybe o tšhaba o bolela sese ka ge a be a nyetše le ena ka ko ga lapeng la ga molala ba re dilo a di tsamaye gabotse gone jwale ba mo ka sepedi sa gabo rena a re rwale mohlobolo ba re ba thea ngwetše leina mara o na le seo tše swantse di diriwe jwale ka ge go rwadiwa mohlobolo tša bongwetše o di dirile ka ko lapeng lela la ga molala jwale gane jwale dilo tšela a se di sepele gabotse so gane jwale ka December ba re motswadi ya ka mmarena o re dilo tše di swantse di dirwe gae gona ko Petersburg jwale ka December o dira yona dilo tše tša gona tše so ntho e ntlabileng gore mamogolo wa ka o rile nako gae a etla maloba a etla mo a re modiro o tlo le itlhokomeleng ko modirong ka re modiro o ka tla wa setema gabotse ene se ba se kgopelang ba re ba kgopela kgomo mo ke kweleng gore o ka re modiro ba o dira o ka re a ba o dira kgomo mara ena a re o kgopela gore modiro ole o be le kgomo ka gare batswadi go tloga thušong ya lena ya mathomo dilo tšeo ka moka ga tšona go tlo ba le tsela o tlo ikgwetša tsela ya gore manyalo ao a lena a retolwe a be gabotse ntongwe le ngwene le solution e fela ge batho ba inyaka tše dintši ke tlhatlho fela ya gore ge a iya go le hlola o tlo bona eng and then a hlahliwa ka tsela ya mohutamang and then gore kae go swantse go lokišiwe jwang kae go swantse go lokišiweng jwang okay re a leboga kere ra leboga a o sana o right o gabotse re a leboga batswadi ebile re tloga re leboga kudu nako ya lena ka mo gore le bonagaleng e le ge le tlo hlalosa mathata a lena tše dintšhi di tla bonwa bana bešo re emeleng ka mola reception ka mola re tlo dire handa pele re tsamaya re bone gore na way forward re ya kae thobela mmino o ratang e ka ba wa afrika jazz go fetola ka moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosegare ka re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend like all 96.3 FM
mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend like all 96.3 FM. ashwi nomtekhalanga fa yona e kwagala ka re ga lena go la pitšeng tša kgolo go motse community radio re dutše metsotsong e masomepedipedi fela go ikela go ere ya lesomete re ya leboga ka sona sebopego seo ba gešo re tloga re lebogile kudu a go menagane ge e le ga jwa le moroka kgaetsedi ya rena šo go tšwa lefaseng la ka kua tafolkopo o tla re tamiša a tetsebiše gore ke ena mang ka moraga fawe o tla tsena ditabeng tša gagwe tšeo kapa ke re ka gare ga ditlaišego tšeo e lego gore di feleditše di motliša mo lane go lapitšeng tše kgolo moroka nke o mo amogele o mo tamiša ya sesi a re go amogele re ya go tamiša o fihlile ka pitšeng tše kgolo gona mo tlo kry-ang thušo ba tlo go fa melao ya radio and then re nape re thome nako e ile ngwanešo mo fe melao malome ka kapa re a leboga ngwanešo founu e be silent ka fawe se sengwe ga re bitše maina ga re bitše batho ka maina mo radiong se sengwe gape ga re bitše maina a dikereke a baporofeta le dingaka mo moyeng ge e ka ba ke moporofeta eno ba moporofeta tsoko ge e ka ba ke mokgekolo eno ba mokgekolo tsoko ge e ka ba ke moagišane eno ba moagišane tsoko jwalo se sengwe gape ngwanešo polelo re a eapeša ga re no bolela lentšu leo e lego gore le a lomela tsebeng ya motheeletši kua gae re hlompha polelo ka gore yalo ke nagana gore e tloga e kwagetše gabotse gomme o ka no tšea sebaka se ngwanešo wa tamiša motheeletši nkore ke diebale wa tamiša motheeletši ke moka ge o fetša wa re rolela mathata a gago a e leng gore a go tlišitše ka fa wena mathata ga go ka re tlo ba mantši nkore go go bapalese maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a lebogaga ngwanešo e no tša sebaka se o tamiše motheeletši se sengwe se re se gopelang o dule ditabeng pa ge re go botšiša o fetole se re go botšiša go sona ke moka re kgone go tšwela pele le go boloka nako kgaetšedi yaka o ka tša sebaka se o atamiša motheeletši kgole le gausi mo a re theletše go ga le gona thobela ta go le dumediša nna ke Betty Moga Makua ke tšwa lefaseng la Tafolkopo ya mo lefaseng go boima ba re ya hloka tšhile tšalala motswadi o itse go sepela a re šia le molatlhego a re šia le mangwane a šala ba pala ka rena ka gore re itse ga re gola re go jile re le ba ba ifo ga re bitše pedi masogana a mabedi so ngwana gešo ba a tšwile lephere ngwana mafelelo a tšwile lephere a bekile ke lephere le nna ke re motho o nyaka maele mangwana ka ke nagana gore o ile a nyaka maele go ba kgotse gane wa latlhega ngwana wa gešo o itse ga ba ja ba morela ba re gomme motho mo alafe ka letapola o bošo le epena a tšea letapola a lesega ka bogare a rapa ngwane le a rapa ngwane le phere le a buša mo ke sa gopoleng ka be ke sa le monyane a ke tse bone ka re o romme mang a raya le epele jwale ngwane lwa gešo be ke go jile ke bapala le yena mo ditorong a phela itla ke ba hlalosetša bo go sena tabe ne ba itšea mapele ngwano o beng o bapala le yena mo ditorong wa geno o hlokofetše o ile a hlokofala and then wena bo o bapala le yena mo ditorong a hlokofetše okay and ke a ntaela go e sa ntaela re ke a sepela ne ke mmona gore o felela kae mara ga ke tsoga ke hlalosetša mangane a sanka intšea serious ke a bona o floetse mohlho mongwe ke mo gopotse goba go riegang ka nna a phela le nna jwale re go jile re sokola mo ile gore tšame re phapharega le dinaga re jula metseng e mentši ke a bona re tšame re ama tša mo metseng mo ile gore
mmagwane o itse go nyalana le rangwane ke monna gage o itse go nyalana le monna gage a sepelaya ka masakaneng a re šianyanyeng go kwatsa gore jwa re tša mere tša maele tseleng ra tša maele go mokgotsi ya gage mongwe ke makhe ya rena o ilang re la re tsena society ngwanešo wa bona mmangwana ga go sepetse le ena o lebeletse tša motsa gage tsena society fo lapa la geno nna kana ka leka ka bojotlhe gore ke tsene society ke sa tsebe gore ke saenela tša phako ka ne mo ko laitša ke tineetse le ka bana gore ke a senela mokgatlo ke tlo kgona ke neetse le ka bana ka iša le certificate nna ke tseba ke tsena society ke se tsene society mara tshile santla ba bošego ba re tlotša ka motlasa maoto ba re go mmetaboga ke palela ke go taboga a ke tsoga o tsogo tlhalosetse mang a buti aka ye ke motshepilego ke ye ke molatelago ye mogo le ena ga ana taba le rena lebile le ga lehono ile le naga so be ke phela ke llela go yena ke mohlalosetša a fo nkgothatsa ka go fore a sister mohlomongwa mana go nyaka o rapele ke no rapela ke tšama ke tšea maele gona mo tseleng ke leka go ka rapela ke bute phološi mara go ile go a fetša go pajile mo e le gore kana ka ba ka dira jea ke mahla le mothong ngwana ba re mo go ka pompong ena go kega mo e le gore kana ka wela ka gare ga matlorotloro ka wela komeng tša batho ka re dikoma ke tšešo ke wetse motseng wa batho ka nyalwa ka re mole ke nyeletše ja ntlaba tša re mole je ntlaba ka boa gae ke bajwa ba re ga ba nyakešiša ke sepela le morwalo o ile gore o jutše ka gara popela ka le ga lehone ga ke bolela ko rwele ka popela ga o rata ga ke re ke a rapela ga o bona gore mohlomong ke na le maatla wa nkgama eng morwalo ke sepela go lona noga mapele ka mo gare ga popelo ya gago o kwa o ka re go ne noga kapa o a tseba gore go na le noga ga ke robetse bošego ke lora ke e bona e tsena okay mara ga e tswa ga ke e bone mapele ge o robetse o lora noga ye e tsena e tsena ka tsela ya mokutama sethong sa gago sa bosadi e tsena ka mogare ga gago and then ge e tswa ga o e bone ga ke e bone okay and popela ka e phela ile bohloko e baba ke a leka go ka yema ga ke yema ba mpotsa gore o wetse komeng tša batho ko gore ke gale ke yema mo ile gore ke dipiditše gore ke tšhita dingaka cause of dingaka le ba profita ba ntšhaba nka fora ke fihla ga gago malemoka kapa wa re mole o phekola ka 200 na o mpitša 5 le nna ke dipotšiše gore go riegang jwale ke hloka thušo e serious cause ya ntlaiša ntwe and ke hwetša le gore o tlaišitše le masiaka a ke ilego ka ona ka kua wa le ona o feditše ka ona mapele ge ba re joina society wena o tsebile o joina society se se normal sa go boloka wa tšea le ditokomane tša bana o a iša gore ba kgone o ngwadiša bana ba gore ge ba hlagetše ke mathata o kgone o hwetša thušo ke se ka ba sepoune and then go diragalang kapa go diragetšeng gore wena o tlo gore go thoma go tlabega bošego o ikwa ba go tlotša ka dilo ka mofase ga maoto ke moka ba re a re tloge wena o palela ke go tloga le lekgone le o sa palela ke go tloga goba go ile go ba le mo e leng gore o ile wa tekereya o kgona go tloga ke o ile go ba le mo e leng gore ke ile ka tekgwetša ke kgona go tloga kane ke tseba dinaga tše ntši ekwa ke šetše ke tseba Mall of the North mo ile gore ba itse ba ntahlantse ba palela Mall of the North a ke o tsebe ka mahlwa ka mara mo bošegong ke o tsebile ba ntahlile ka gare ke tseba gore o tsena monyako ba re o tlika ka ticket e gold ngwadile gore Mall of the North shop tše ka moka o tshwantše ke tšame ke click
ba ile ba ntatlha ka gare ga wona gore ke tswe ke tšame ke kgopela thušo mo go batho ba ma-security. Mapele kgaetšedi yaka a senke re no bona motho wa go šomišwa go ba moloi kapa moloi e fela re hlo re kwa go thwe batho ba ke ge ba sepela ba ya go dira tše ba di diang ka nako ngwe ba sepela ba le ka sheleng ba tlotse dilo tše tšhwanyana jwale wena ge o šalle o wela ka gare ga mmolo ebile o palela ke go tšwa o tsame o kgopela ma-security thušo o be o a kgopela o le mo seemong sa mohutamang. Ke apara uniform e blue ye ke tseneng ka yona primary. Ekwa ke apara blue and gold. Ge ba go tlogela mo mmolong le be le ya kae? Nna ke tšega nna motorong yaka ke phafogile ke le ka gare and ke ka godimo, so ga re beng family ke gore ke lahlile ke gore family be ke nagana gore be re ya ntahla ke a bona e feditše ka nna goba re feditše mmereko cause ke tšega ke phafoga ka phafoga ke na le yona family eo. O mongwe o ga re banrela re tsamaya ka Pick n Pay o nrekela December ka re mose Shoprite šimo gausi a re aowa sepela Pick n Pay, so nna ka gapeletša ka tsena ka Shoprite a ke re phaga batho ba sepetše ke khieletše ka gare a ke na ticket. Mapele ge le tsena ka mo mabenkeleng le tsame le reka tša go ja le reka ka tšhelete ka gore ditikete tša go tsena le di swerišediwe ge le fetša go tsena le topatše le ditopa le patela mo go mang ka baka la gore shopo e tswaletše? Nna ke rumile okay and nna ke na ticket ke mo ile gore ke inagane gore ne ba re ba ntimetša go apala and then ma-security a ile ge a go laelela go thuša gore o kgone go tšwela ko ntle wa fitlha jwang gae? ke kgopetše security le lengwe la tsamaya le sepela le nna re tsena ka tlase re toga re yang re fetile Jimmy re fetile restaurant ka mogare ga molong go fetša go tšwela ka montle wa tsamaya jwang? A ke fihla mo le gore ke tšwele ka ntle go kositše gore ke eme mola camera and shoot tšenepe saka e be gona ke tšwago ga ke tšwa ka gare be ke sangboela ga ngwana ke tšwa ke bele ge se ya llaka ke kgotsa ka montle gore nako sepela kang ke di private fela di taxi ga di gona. Kgaetšedi yaka dilo tše o di bolelantše a se ditoro ke dilo tše di beng di diragala ka nnete? Nna ke nagana gore ke ka nnete cause ke tšega ke phafoga ka moswana ke tsoga ke tlhalosetša mosadi a butaka. Mapele ge o phaphama o phaphame o le kae? Ke phaphame ke le gae ke mmele o baba go laetša le maoto a baba go laetša ke bolaile ke tsela ke a mo hlalosetša ra wa jutša ga go ka re ke reality a re jwa le mara o re feitše ka goreng batho ba gona ba feta ko ba re o reng ngwane o go jile jo a wa nna re a kgotsa a feta jwale nke re boele kuano ge ngwanešo o kwa noga ka mogare ga gago ka mo and then wa ikwa ge o robetše o e bona mohlomongwe spiritually le ge e tsena e šomiša setho sa gago sa bosadi go tsena ka gare ga gago e dira eng ge e fetša go fihla mo mmeleng? ya nhlakahlakanye nroba mokolo e mphetša maatla and gore e etla maoto ka a tširuka a re mola tširuka ka thoma ka tengwaya wa hlohlonela ke a tengwaya ene ke apola ke šala ke lesoko ekwa e napile ge e fetša go tsena go ne le ka mokgwa o kwang ka mo gare ga gago ka gare ga setho sa gago sa bosadi gore se a šoma goba gona ka kua ka gare ga popelo gonne se e leng gore noga ye ya se dira? nna ka mokgwa ke tekwago ke nagana gore go na le se ile gore ya se dira cause of a ke itšwa ba re a ke na maji a ke na metsi. O ne bana ba kae? Ba ba ifo. Papa go bana ba o kae? Ba tšhabile. Mosegare ge ke bolela le wena kgaetšedi yaka o boletše gore noga ye e ya go kgama ebile ba go trekile kore o ka re noga ye e sepela le wena gohle mo o sepelang gona e kwantongwe le ngwe ye o e bolelang ebile go ne kgonagalo ya gore o tšhoga gore
re ka no fetša re satle ka baka la gore ga inyake o kry-a thušo ko go kwele ga botse e na le nako gantši ga ke rapela le mo e le gore ke tlo fola gona ke nagana so ka monaganaka cause of e kgone ba fetša maatla re ntse re itswa mothong a re ntšhetše ditaelo a re le boneneng ba re ešina re tla re ya ebe nna ke emelele ke re go ra gore ba lefentše a ke sepele bakgekolo ba ba go joinišitšeng society le kopana bošego fela ka uniform yeo ya lena go ba le mosegare le ne le go kopana le dumedišane le duleng fase re kopana bošego fela ntle le go tlotlo le fofa le tlika dikarata mo mabenkeleng mo mebereko ye mengwe ye e leng gore mohlomongwe ge ba go joiniša wena o sa tsebe ba go šomiša go dira eng le eng ba nšomiša go porofeta metseo le gore ka tsena ka gona ba nšomiša go bula metsa batho le go ke reng ke dilo tše ntšhi tše e le gore ba nšomiša tšona e no ba tše dingwe nka sa di bolele ga go ne mo e leng gore ba ne le go šomiša bošaedi mohlomongwe ba gore maphelo a batho o kry-a ne le go šašarakana so especially moga tša butaka ke a mopaka a e gannyane kahle wena le a butaka le yena ke a mopaka o mopaka jwang ke no lora ke ilwa le bona bošego ke ba tia ka molamo le ga ke sa tse gore ke o tšea kae and then forogo ge ba tsoga ba go lebelela jwang wena o tsoga o ba lebelela jwang ba bontšha e le batho ba letšeng ba papatliwa go ba ino ba batho ba ba normal go ba lebeletše nna le baloi ke nagana gore ba ntiela go bolela cause nna wa ntshe selo se ngakantšha ke a tsoga ke a ba šikinya ke re ei gape go sokwe ke letše ke go lepaka ile ka tea moga tša botaka ka nako a ime a ntshetla pele o nyakile o lusa ngwana o dutse sepetlele beke ngwana tswile ka gara thari ene wa hwetša ke baba ke pelo ke sa tsebeng ka riang wena jwale ka motho wo ba mo šomišago go porofeta malapa a batho gore a tsenega ga a tsenege go ne le malapa a e leng gore ge wena o a porofeta o feleletša o palela kapa ba palela kapa le palela ke go tsena ka gare ga ona a phela le gona wona mara nako nngwe since ke thoma o bolela ne ba itima torwaka cause ne ba gana gore ke a di bolela le tšene ba diriang ka thabeng be ke jintšha na jwale o tla sela le gore papatlile na wena a ke tsebe kane mo ba ke phelago ke sepelantsheng xingaka ka moka di fore mo e santse ke tle mapanta ye mongwe a re yena o tšhabohwa ko ra ke tsebe gore morwalo ba o tšhabago kwa mohutamang o boletše gore noga ye o ka re e go trekile e kwa dilo ka moka ga tšona e bona dilo ka moka ga tšona ka moraga gore o thome go bolela le bokakapa o nyaka go tlapitšentše kgolo go ne le matšhošetši kapa ke re di-warning tše o šetšeng o di hweditše mabapi le go nyaka thušo mo pitšeng tše kgolo re tše go fetše o bolela le wena ga ke sekama ba re go mo ka sa e fao a ke re ba ntshwariša boroko ba re go mo ka sa e fao ka re gomme ke tloya nna e no ba kane ke na le kgang and ntwa ke nyako e ria ke a e ria ka re gomme ke tloya ka botša ba moga tša butaka ka re bolela le a butaka o itse go kwa gore ba ntšhošeditše a beifa le yena ke nagana so jwale ngwanešo moroka ke tlo kgopela go buiša ya mafelelo ge e ka ba mohlho mongwe go ne le se o ka ratago gore o ka se botšiša kapa o ka se bolela o tla tsena sese gone jwale ge re le mo re ne le wena gantši ge le tsamaya nako mang ka 9 wena gape 9 e sa le mosegare wena ka 9 malobanyana ke tswa Cape Town ga butaka o mogolo
e no ba bana ba gešo ke a gana gore ba ba bolae cause ke thiba ka nna mapele go ne le mo go feleletša go e ba le taba ya gore lekhuso ntse letle ka mogageng gantši and then go gana ba go dira eng e leng gore e tla go kweša bohloko ke mo e le gore ba ntia gore ba ya mo baneng ba ba gobatša kane first bona ka e sa le a hlakahlakana e lusa monagano go atla mo e le gore ra meememiša gore ngwanele a fole jwale o wa boraro le yena awa le yena o ka mokgone mongwe o na le go felang o robale sa le le yena a fetša mola wa go tša tsoga a lla le yena o ile kare a ke nagana o ka re ile ba motea ka dilwana jwale Cape Town o be o ile ka taba ya go fofa goba o etile straight ka di-taxi awa mo ke a bona be re nametše tekesele cause nna ba mpripa o ka re ke helicopter na ke e tsebe ka matlho and then le ile go diankua ke mo abuta ko mogolo a berekago be le ile o diang ke ne ba nyaka abuta ka gore ke mmolae and then wa diang go fihla wena awa ka gana ka re go gana ke ga ba nnata ba ntia go njweletse go laka le molalo di a baba ka baka la go papatliwa wena gape mosegare o goeletše ga bohloko mane gape o goeletše ga bohloko a ke tse gore bo re nogela e go diang e dia jwang morokankeng ke o tsene mo alright sesi o re ko wena mang ke nna Betty Betty o ne nako e kae o le ka gare ga mmerekong eish a ke nagana ka re ke kgale cause of ba bangwe batho ba mpotsa ba re wena gape go betse gore o bone nto ba e rile go ngwana geno ba mo dirileng e ba ile go ba mortia ka letapula ba lenyepena okay le phela kang mo mmerekong o le jang go diragalang a re sa thoma baifo ba dinama tše khubedu and then nama gona wa e bona gore ke tala so ka ne nna be ke tsoga ke kgotsa ke tipotšiša ke botša le babuti baka ba thoma ba ntima tšona ba di-pripa o ka re ke dijo tše ile gore ke di tlwaetše like ke le gore ke ja sa go sheba sa go butša KFC ore marotho fela okay a le phele ka madi ne re anwa ka kuji be ke anwa ka nako ke sale ka bogaji ke mo ile gore be ke lora ke anwa mara ke tsoga ke kgotsa then be ke ra ke no ja mohuto ke tsoga ke kapa alright mo bophelong ge mathata a maso a go tlhagela like o ne go llela go bomang so eish be ke llela go basadi ba bagolo kgane ke bona ba ba go njoineša so go itse go njwale motho nka reng ke llela go wena ke mosadi a butaka ke ene le gore go njwale ke llela go wena mola ya bang wena wa thomang go joinela makgotla a o thomile go a joinela o šitše o ne ngwana go bo se boa ba le ngwana ke ne bana ba babedi ntane ge batho ba be ba go lata bošego bana ba khika ge o šitše o bolela gore le bona ba ba joinišitše banna ba bo o dula le bona bo papa go bana ba bona be ba ba tlogela ne ba no sepela gore monna a fetšewa gonkimiša ba sepela lekgotla la society a o kwešiše potšišo ya moroka gone jwale o ratana le lesogana and then le ka be le robetše ga bosogana le kapa ga geno ge ba etla ba tšea wena o tsamaya sogana le go šala go diagalang gore le lona ba le tšea ba tsamaya le lona eish nna ke nonyana gae ene pele ke le kwa gorena bontšhi batso jwale ke nagana gore le yena na a sepela cause mo a senke ba mpontšha gona a senke ba go bontšha eng a sanka ba mpontšha gona gore go riegang gantši kgaetšedi yaka
o se kwa re tšhabela ka ditomo man wa tsa o tšhaba ka ditomo o thomile o bapala tšea ke ya go fora o ne le lesogana le robetše and then nako ya gore ba tle ba go tšeeleng go namela tekesele tšeo tša lena le eng bo Cape Town le eme molong e fitlhile šiba ba fitlhile ba go tšea nna ge ba go tšea o a tsamaya o tlogela sogana le mo ga bolona kapa ga geno wena wa tsamaya wa tle wa bua o mo hwetša goba ge ba tšea wena napile ba tšea le yena ba ya go moroma o tla tsamaya a bula mabenkele a sobelela le yena o tsena merekong owe wena alright o kompotše mosesi maikemišetšo a lekgotla le ba re ke eng gabotse ba nyakang ka gore ba go lahla mmolong ba go file karata nna re tseba karata e swara tšhelete jwale tše tša lena dikarata a se tše di noriang gore batho ditšhelete tša bona di timele ka dipankeng yeo karata ba re ke ya go tsena monyako o etswa jwale mmolong o ba o ie o riang ka gore gape mmolong bana mmolong gape go ba batho ba bantši mo ene le gona why ba no kgetha Mall of the North ke nagana gore ke officing ya ntshekane bo go tletše batho ba go sa kgonege ba go sa kgonege jwang dizombi okay gona kua mmolong di tletše di dira eng dizombi tše kua mmolong šino ba pisi xa bereka ke kwele o bolata ba gore kua utswang a se ka go seleka a se ka go seleka o rialo le a tsebana le ne le go kopana go lenakana ba ra a ga ba lo ikgothe-kgothe go ba le ka digurupu le ka go fapana ga di-society tša lena le maina jwalo ga botse re mokgatle ka boteng cause a e gona naga e se nago kgoši ya boloi nna nka no re thuša wena ke kwele o bolala ka thabeng le riang thabeng ka thabeng di utše e le gore re jirile nna a ke tsoge ke a lebelela gore ka ne ke lorile pleke song a ke nna ba ntome ba toro ke lorile pleke so a ke fihla ke checka ke a dinyepolola šie le rile eng ka thabeng ko re nyepela dilo tša go swana le eng so sa le ka hwetša scaftini sa noga e nyepetše ka hwetša letlapa ba letleme ka tšhela le lešweu la lega kadima ka hwetša mohlare ba o teile ka dipekere wa morula ke no tsoga ka ya ka dintšha le nna monagana gore wa e ke dintšha ke tsebe alright ge o tsena ka mola lekgotleng le goba ke bie gore lona society eo ya bošego yewe ba go fa melao nna ke itsenetse mosegare ke sa tsebe selo so sese melao eo ya gona ke e tsebe a ke e gopone o ka gare ga lekgotla la mmušo wa lesusimara ga o tsebe di-terms and conditions nna nto e ke e lemogago ke gore melao yona a ke e gopone nto e ke e lemogago ke gore ga o sanele o bolela ga o rile seno o santse o homola jwale nna je a ntšhoša okay sesi ke ofe molao o ba go file go ona o napang o go tšhoša go feta melao ka moka o filego ke bona batho ba ba bošego kwa go sa bolela jwale nna ke a bolela nka sa lose bana ba gešo go njwale gabotse ba reng santse o bolae mogadi wago le abuti yago o ba bolaya jwang ba troya o diang ra troya le troya eng like o lo ra o le sekolong o troya o troya eng nka fo troya motho a tlhabiwa ka thipa ore motho a go bala a tetlemme okay and then ge o troya motho a tetlemile ka thapo a tetekeleditše napile ke ka mokgwa e leng gore motho o swantse a tla tsamaye ka gona
then le dirang ka picture e le fetsang go e draw o drawile shifa go a bontšha ke picture ya motho o hlabilwe ka thipa o tekeleditše le dirang ka yona re ne a boss boswe a le bone re o dirang ka yona awa wa ditšea wa sepela le tsona then rena ka mosang re makala ditša moto ke rege and then le na le mo le gatlhanang gona bošego mo lefeleletseng mo le fiwang di-instructions tša gore wena wa kua wena go ya mall of the north o wa Cape Town wena o šala mo Tafelkopo ola wa kae le fana jwang di-task nna ke no phafoga ke bona ke tsena mo metseng ema mo lekgotleng la lena a ke re santse ba go appointe gore wena wa kae ola wa kae lena ge le seno gatlhana mo le gatlhanang gona o no tsoga o le kae goba le a bitswa ba re le kgolle le ya kae le o bereka mmereko wa gore nna ke gore nna ka mokgo ke teponago ke no bona ke le mo metseng like ke na le bomme ba ka moo gore ba mpha instruction mo ke a bona ba ntoma mapele nto morokanya ka go etse ba ko gore a ke re wa bona go dula re ka moki re 4 ke nna ka kapa ke laki ke moremi ke malefo o mollo o mongwe o dia mmereko wa gage and then ge re tlo theogela go ne le mo e leng gore re a tseba re malefo o dia eng mmereko wa mehle le mehle mara ikhonle godimo ga mmereko wa gage re mo edella ka sela le sela la ke re a tseba gore mmereko wa gage go netefatsa re mafaratlhatlha a tsamaya gabotse mara o tla re ge mafaratlhatlha a tsamaya gabotse a tswela pele a dia se sengwenyana ka thogo wena ge o šalle o tloga mo ga geno o ya ka motseng o ba o laetswe gore o ya go tsena ga maubane o tsena ga moremi o tsena ga malefo o tsena ga makua ga moremi o dia sa gore ga maubane o dia sa gore ga malefo o dia sa goba wena o no tsoga wa tsamaya nna mo ke lora ke robetse then ke lora ke šetse ke le mo motseng gore ke ile jwang ga ke tsebe cause sometimes ne ke ra ke lora ke nametse helicopter or ke reng koloi ya selatlha mara gore ke fihlile jwang ka mo a ke tsebe ke no bona ke šetse ke na le batho ba ka mo a gone tšatši le o ile ngwa te ke re o swaregile motseng o boletše gore go na le lekgotla la bakgekolo lekgotla le la bakgekolo go ne mo o ileng wa tepona o gatlhane le bona ke mo motseng o re joinetšego society ntse o bakgekolo ba fihla ka mo lapeng leo ka nako e teng mara ke re lora ke robetse a ke re toro ngwane tla tla go robetse dilo tše wa di lora goba le tšeo di bonang ke a di lora ka moka ga jone noga e tsenang ka gare ga popelo gago o e bona ka toro le go e fila cause mo ke sepelang go la shogo mo o no tsamayang o ne o noši mosegare o sa lore okay cause go la shogo so ke mokana ke ba botse ke re na wa tse ke a makala ke phela ke tšhaba ene shogo e ntšhabiša madi shogo e ke yang ke ga mosadi a buta ka re santse re tšere nyakešiša ke hwetša le gore aowa so sepela le nna o kgona go fofa ke kgona go fofa le fofa jwang ke gore ke kgona go fofa nka sa fihle ka fleteng ya ka godimo ke sa sepela ka maoto o reng ka mo ke re go wetša ka mmole ka mokgo ke fihlešego ka ntse ke nagana re fofine le fofa jwang le berekiša eng go fofa go na le ntene ba re tlotšago ka yona ka motlasa maoto cause no a ke sa di gopola ba di tšea and then uniform ya lena le re ke golden blue and tše a fapana uniform tše kane go na le ngwa gape ke ntsho ke mokane go sepediwa le ke gore e ntshwe ke ya ba
batho ba go tikilela ba re ga ba nyakeng batlhologadi so ke mokana o hetse re di apere so e ba di roko so wena o ne uniform tse kae ke yone e wentshule blue o ne tse pedi and then ke tla le gotla le le tee goba ye blue ke ya ba bangwe ye ke ya ba bangwe re do itimile ke nagana ke a ba aowa o ska nagana a kere o mo online yewe go ra re wa tseba re uniform ye ke ya society sa leina le rileng and then ye ntsho ye ke ya society se se rileng blue ye ke ya youth blue ye and then black ye ke yone le ke tsweinego ka go yone wena o ka mo le ka mo o bereka le baswa le batsofe and then ge o apere black ke ge o ya go dirang black ke yone intshipisha go gole ke rela gore gantši ge ba go apesha yona black eo ke ge le ya go dirang ge o apere diaparo tšeo tše black ke ge tšatši le go rumiwa go wa go riang re ile go nwa go maji ao o black ke ya go wa go nwa madi cause no a ba sa ntaetša madi ba ntaetša no ba juice okay jwale ka ge o bontšhitše gore lefelo le lengwe le le lengwe le na le boso kapa kgoši wena go nwa le ge o le so wena ge ba ka re moteti a wa tseba re kgoši ya moteti ke mokete go jalo goba a le tsebane ga botse gore lebantla le la moteti le buša ke mamang la ga matla la ramošebo le buša ke mamang nna ke no bona ke no kopa le batho ba ke sa ba tsebego le ge le le koo a le tsebane a ke ba tsebe ke tlo tseba ba ke tlogileng le bona and then ge le kopana le šoma mmogo le berekišana mmereko o wa bošigo bo we le o hlakanetše le sa tsebane ra o bereka le sa tsebane awa man kgaetšedi ka jwa le nko emenyana le wena bona le baloi go a loiwa mo and then ge go loiwa go ne baloi ba moteti go ne baloi ba mpheleng go ne baloi ba ntwane go ne baloi ba tafolokopo go ne baloi ba kae le tsebana ka go bonana goba le tsebana jwang kore ke eng ntwe e diang gore mohlomongwe mosegare kapa bošego bowe o bone gore ba ke ba moteti ke ba le bantla la rena re bereka mmereko mojwalo lo mojwalo baba a ke fihla kwa ke re ba re hlalosetša ye ke sepelago le yana ke gore o ba le tšhomi ke yone e go hlalosetšang gore ba ke ba eng ba ke ba mohutamang and then lene maina a lena a bošego goba le bošego bo we ge ntše le fofa ka ditekesele tše tša lena ba le bitša ka ona goba leno ba bobedi le gona kowe wona ba nompitša pedi gaetšediaka wena o ka re wa re tšhabela man ba mpitša pedi alright lena a le berekiše masuelo tekesele lena le itšea ka tekesele o spitisa lesuelo le tekesele ye e sepelang kudu keng ke tekesela ke re ke skateboard o ra re tekesele e kitima go feta lesuelo wena jwale tekesele tše le di tšea kae ka gore dipitša tša mo metseng o ka di ne ditekesele tše lena le di tšea kae kare a ke tsebe tekesele e rekišwa nnoši ka shopong a ke re kgoši ya rene e no tla iswere ditekesele goba le no patigana mo tekeseleng e tee le loutu ka moka bano tsa me ba le latlalatla jwale se sempotso tsa kgale ke nyaka go botsiša potsišo mo gongwe o ka nkara ge kgoši ya lena ge e ka hwa nambile go riegalang ba gona ba ketimego pele a kere go swana le ngaka ga e hwa ke re ya tseba gore le hula ka letle jwalo kgoši le yona e tsebine and then gore le hula ka leetle ke mokane ya bolela then nambile dilo tše ba di tšea buang le di thotha buang maše go la di iša ga kgoši e nngwe gotse ba gona ba ile gore ba ka tlasa ke re kgoši na letsogo go ne le device what go na le di-manager di-supervisor jalo jalo
jwale mpotse mo mola wa thoma mola a gone kgoši e tee e šetšeng e ragile pakete e shawa awa wena gape ke kgale o joinile mola o ra gore mola wena wa tsenang ba go berekiša a se ke o no kwa baraoa jwale re ya go boloka jwale kgoši ya kgobokwane e tlogile awa ke tša kgole tše di tlhokofalang and then polokong ya gona le mmoloka buang eiše re mmea pele a ke re go a sena re bese le yena wa phena o reng re no ya ra thuša mara yena ke re a tseba gore yena wa phena le mo kry-a kae jwang go riagalang o tšea ke e mong o dikgoši tše di kgona go lwa di bolayane and then ba nyaka moya wa gage le yena ba moria ka mogare ya go bathe o ba setlotlwana awa mara mapele jwale ba a ba etileng pele ba dumela le tšea kgoši ya bona le ya go idia zombi a ke re ra e bona le bona eng ra e bona kgoši o le sa phela le ena mara e le mmona e setlo e sa le kgoši a kere zombi e ya rumiwa e ya berekišwa ke kgoši a kere ka sena previ ya public gore ya sa le kgoši ka ne a sa le ke zombi mara ya kgoši se se gabotse bokotsi ba ge motho mo gongwe a se a thega setopo sa gabo ke eng so le ya le selate a re motho šule o robetše mo gongwe o tepajweditše a re tsebe goba le montšeetše madi goba go riagetšeng goba go ile kgoši o wa ya tšea madi ao goba go diragetšeng a re tsebe a re šule o robetše and then family ya gabo meiba ya mmereka and then go diragala eng batho go njwale ba hlalefile ba ketima ba thega ge ba se ba thega o le bona buang boso a kere ke yone e tsebago jene ya romela gape go bereka ditše ka moka le ditšhwene ka tse magotlo jwale go thoma gore ditšhwene le magotlo gape gone balli ba rena ba bantši mo ba lla ka magotlo gore magotlo a gona ga a je di bolaya magotlo le mafene ga akhwi ga botse le berekiša ntongwe le yengwe ye e leng gore ya kgonagala so nna ke nyaka go tseba mo sese wena nambile o swere renke efe kako nna a ka sera because of nna bana ba gešo ba sa phela ko gore gare emapele o gore o kry-e renke kore o bolae o mongwe wa geno then go o bolaile o mongwe wa geno nambile o bang o dula setulong a kere ke kgalole ka mo jwale wena o nyaka go no bereka a o nyake position bothata ko rena ke a bolela ke re a kešinyake ke a bolela ene ke tsoga ke ba botša alright kgaetšedi aka ngaka moremišo go nyaka go tla mo pitšeng tše kgolo o be o lebeletšeng go hwetša thušo ya mohuta mang mohlho mongwe ye e leng gore kore ke yona ye o tlogeng o inyakanyakanyakanyakang nna ke fonyaka gore ba nrole morwalo o boimo ko o rwelego ba hlatse le bana ba ka ba bega botse le lapa le la gešo le bega botse ko gore re be safe cause mosadi o bapala kwa gae go ne tla utlwanetse kae kua ga geno yo ka ditlotlwane ke mo e le gore a ke tsebe cause nna ke dutse ke bona dirite tše kae no feta di laetša di lebane re thitše cause mo e le gore di lebane ke ile ka kwa ka ngake ngwe ke ile go yona ba nkišitše ya re yo gape wene o ka jeriti jwale mona o paletše dingaka mo nna ke go kgona buang gabotse ke kole batho ba bantši ba lla mathata go swana le yaka ba buša ba fola re tlo ya go leka ngwanešo modimo ke yena a tsebang maatla ke a gage
re tla le ka re bone re bereka jwang re tlo go thuša fela go thuša motho wa go swana le wena go boima go nyaka ga kgotlelelo go nyaka ga perekišano le bageno ba ikwešiše dilo tšo o llang ka tšona a se dilo tše nnyane ba ikwešiše le ne le ditaola ka kua societeng sa lena di swara ke boss di swara ke boso ga botse boswe ke yang ke ya mokgekolo ke ya mogalabe ke mogekolo alright and then tša dingaka tše dingwe le tšona ke bakgekolo goba tša dinaga tše dingwe so ke bakgekolo goba le tša bakgalabe di gona ka nepose le yone na maporana ba kgalabe kana maporana ke ke ka le maporana a ke re kgoši sepela le le batseta ma-security ma-bouncer okay se gore le bola mapountsha lena la ria di maporana ye aowa kgoši le yone e na le ma-bouncer jwale kgaitšedi jale mare mapountsha a nyaka mašong ka malapeng a batho gane go tshoga nto ao gape go sentse le tšhireletšeng presidente ke ya no re tla go thuša ngwanešo mara re tlo kgopela bageno gore nke be ba le moki re kgone gore ge re bolala ditaba re di fetse ka gore nka se motšea ba gabo ba se gona santse ge ke motšea e be e le gore ba gabo ba gona ene ba re a dumelelana ka sewe a ye go kry-a thušo nto ke kwa bohloko ka yona ke kwiša ke taba se segolo ke kwiša ke bana ba gago ene lapa le o dulang ka go lona ke lama ke la mma ke la mamago alright re tla go thuša ke tsebo o nyetswe ne o tswa go boa ne alright re tla leka ngwanešo re bone gore re go thuša jwang a kere nnete tše ding tša ditaba ke kwešiša gore o sa tlo re tlhalosetša tsona ka re a kgona go bona mo gore taba tša gago di boima ene taba tša gago ke tše thata taba tša gago di nyaka motho a di lebelela pele a wa swanela go no welwa ka bogodimo gore wa thuša no ge go kgamaneng le ne gantšhi ge ke rapela o ga enya ke go rapela go ka re wa rapela o mpa le tlo go kgama ya ke gore ya nkgama ya nlalakanya sese ke eng go lalakanya ge gonduale re ka re a re rapeleng o nagana gore re ka rapela ra be ra fetša o sa le ka mokgoleng sha ke tseba sanka ka ileka eo mihle le mihle go rapela go diagalang le bila ke sa rapela gore bana ba ba rapela mihle le mihle go rapela go bo rapela be go diagalang be nlalakanya leme leme le le rarakana and then go fitla o tlogela go rapela ke a ngala ke nolla ka re wa e santse ke tele mathata le melaka le ri goba ke kgamega okay ke nagana gore di kwele se se re tlo go thuša kere fela re nyaka bageno e tlebe bona ba re fang tumelelo wa bona ge nke be re ne le nakonyana man ke be ke tla ra rapele nke ke bone mokgwa motho jale nako a rena mane e re tsene ka phefong ene go ne le ba bang ka mola ntle ka mona morutung kono re tšeela thapelonyane mo e bana re ponye bana moruti malefotša ba go rapela o re a re ponye ka re tla bona story no o ra re tla re sa pontše aowa mane moruti o gona a ke re thapelwa ga gore ya itshepana moruti o tšaba maporana no a gone molato se se re tla go thuša kere ya o eme ka mola mathomo ke kwa mopapa a tšhaba go rapela maporana a tla mmontša story a sa re ke a go rapela ke a go bitša alo maporana le nna re gona mo MCRS 96.3 FM, your friends are alive.
ele mashuba ke bone ka nonyana ela mankaganyane nonyana baloi la paleso ke marobe ka utla ka selo sela sa motswadi wa ka a le lebitleng la gage arre te motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM ankele mozondi o boile ka a bošegong ba maloba mopapanke o tle o lokišetše kgaetšedi ya ka le kopelwana lela nke o mo lokišetše le kopelwana lela nke ba re fe ditaba tša bona gore na ka kua falbanka ka kua bona ba dia jwa re a leboga moroka nke o batamiše o ba amogele semmušo ke moka re tle re kgone go tsena ditabeng ka pelanyana a ke le tamišeng ba gešo le fihlile ke ka dipitšeng ka fa re leboga ge le fihlile fa ba tlo le fa melao ya radio and then ra napa ra tsena ditabeng ke ba gamang ke ba ga molekwa le tswa kae gae Falbanka. All right. O tsamaya le mang? Ke tsamaya le mma le morwaka. All right. Mme ke mang? Ke Dikeledi. Ke Dikeledi. And then mme ke Rosina, ngwana ke Sello Junior. O Dikeledi ko wena? Mme ke Rosina. And then morwa? Ke Junior. Ke Junior. Sello Moliko. Oh yeah. All right. Bana besho, re duleng ditabeng. Tša go tlotlo re pota-pota ka sesotli tšhepisi ka re ge ke kwa e fedile sukiri ka dia jwang re tšweng go tšona re duleng ditabeng tše e leng gore ke mathata a e leng gore le tloga le nyaka thušo godimo ga ona gore re tla re kgoneng gore re fetšeng gopolang gore ka labone re le jikišitše and then le kgono be re duma gore le ka tloga mo e le gore taba tša lena di gabotse ga re bitše maina a dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba o ile wa ya ngakeng no ba ngaka tsoko ge e ka ba moagišane wa gago o dia jwang ke moagišane re se ke ra bitša batho ka maina nko o tiedile le kgaitšedi yaka ke dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le batheeletši bothata baka ke gore a ke kwane le moratho and then sebakwa a se kwešišagale and then mme ha tsebe gore mmahae o robaletše kae sebakwa sa bolwe sa lesu la hae ke eng and then ne re kgopela thušo ona more mma a ba mmotse gore bothata ba bo mmahae ke eng and then o lwa le bosester ba gae since batswadi ba robala a ba kwane ba thoma o bontšha lehloyo la bona gona mowe ba mmitše gore ke moloi go robetše ngwana wa mmamogolo mapele ba ra mmago ba re wa loya go robetše ngwana wa mmamogolo ba re ke mma and then wa robala mokgekolo still le gona ba re ke mma so gona mowe ya thoma bophelo ba thoma o tlhakatlhakana e ba ne le mediro re tšhaba le go ya ka re tla re o ile bana ka bošupa thoma ba tsena ke mala ba re ke bana ba mokete ne ba le mo so eo e re fa bothata and then ka kry-a lenyalo mo lenyalong la ka go tlhakatlhakane ke ntše ba ntšheditše magadi o ka re ke ntše kgwedi wa thoma o tlhakatlhakane ka thoma ka tswa ka ya gae ka yo nyaka ba ra monna ba re botša mosadi ao le o nyaka stene ra tswa ra yo nyaka stene go tloe mo monno le ena o dira dilo tša go tswa tseleng monnaka o dira dilo tša go tswa tseleng o nwa bjala o se lekane le selo ge o sena tšhelete ka mo ntlong o topa se se ka rekišagang o rekiša monna lapa wa ka o rekiša gona bjano setse ba mmotša taba tša gore boa gae o ntate Molekwa lebakeng la gore ge ba mmitša ntate Molekwa ba rile ba re ko ba ra tlhoka pleke ya go ya ra yo tsena ka mo papaka stepfather sa ka re ke papaka ra yo tsena ka mo motseng wa gae re ile ha fetse o tlhokofala ba dira movango ra tswa stene sela sa dula se liwane boragadi ba re
ka gore ka mo baneng ba gago go ne le ngwane o re theeletseng ka malome ha tšee stene seo so ka bolela le mma ka re mma ke kgopela gore stene se ka gore ba se file ngwanaka ke kgopela o dula ka mo since re dutse ka moo ba ra monno ba re o se ka aga o ka aga mosadi o tlo koo so monno wa gago dilo tšeo reng o no lebelela o rekiša dilo tša ka bogweng a se tša ka bogweng ankere ka bogweng ke ntlo a kere ema pele kgaetšedi yaka a kere ka mo le dulang ka gona ke ntlo ya family ya geno ya mara ga o sa ne motho ka moo no ke nyaka go kwiša gore ka mo le dulang ke ntlo ya ke ntlo ya family ya geno ye ba o bolelang gore ba e file ngwana a gago and then wena o dula go yona ka baka la re e filwe ngwana a gago ya e file ngwana and then o dula le monna ka mo go yona ya and then monna o tšea dilo tša gona ka mowe o tšea dilo tša rena tše di leng ka ntlong ye ya family ya ka mo ntlo ya family eno ba ntlo a re no re e no ba moago lena le tle ka thoto a lena ya rena re tle ka thoto a rena okay so tsona dilo tse re tlileng ka tsona ke tse a di rekišang gore a kgone o te fepa ka bjala so ha nwele bjala o mpotsa ka mokgoko ga bo ba reng a boye o no mpotsa matlhapa ba bona so a kgone go shore ka kelelwa ka ke kelelwa gore o dira dilotse gore ke tle ke mokobe ka gore se tsebantšhe le mantswa gore mo fempeta boe gae ke mokobe bjang ke morata o ka se kobe motho morata mara o le ne le mathata so ke lemogile gore go ne le se iregang gore monno a se dire and then ke tle ke mokoba boe gae ba re ke mošalagae bjang e le gore o ne le moratho o a mošalang morago mara ba re ke mošalagae so re lwele yona tabe gore tshwantse monno a boele gae nna ke mokobe a boele gae and then ya ntlaba la bona ga o kwane le moratho wa gago wena nna ke kwane le moratho wa le koko e leng mmago ga a kwane le batho le ba gabo ya le yena ha kwane le ba gabo bo sestra ba ha ba kwane le bona gore ba aska kwane le bona ke le ba ke lona le ba re ba mmitša moloi a re tsebe gore le ba ka ke eng gore ba mmitše ka mokgo and mokgekolo ha a tsebe mmagae o hodisitše ke mmane ma hodisitseng ke mmane bona ba mma o nya go tseba gore o irehileng ka mma nna mma ka ke motsebo mpotseng gore o irehileng mamolo rena nna ke nya go roha mmaka ha mmotse silo o a tsebe silo ka mmagae o no tseba ile gore mmagae ke ne ile mmane o tsebile after before mmane a ya tlo tlhokofala gore a se mmagae o tlhokofetse a botsa ba ga bore nthušeng mpotseng gore nna ke tswa kae o ire hang ka nna a banya go mmotsa mmamogolo o ke leng gaufi le ene o ne ke tshepile gore o tla a tlo tlhaloša le ene o tsere dibeke a tsamaya so nu a rena a re tsebe gore tshwanetse re kae ka mokgekolo so go ra re lwena a o tsebe koko wa go sebelega mmago a ke motsebe ke no motseba mo diponong mona clipping ya gago o boletse ka bakgekolo ba babedi ba e leng gore o mongwe o tlhokofaletše ka lapeng kae o mongwe o tlhokofaletše ka mo go wena meboya ya bona e dia jwang o ke mane ne ke batho ba bang godisitseng ke mmane ya go jwang ke mma ha lebeletse ke mosadi o monnyane mma ha lebeletse mokgekolo o re mmane nna ke re koko okay ke yena nkgodisitse mokgekolo ana ka mo ke dulang ka moteng o tlhokofaleditše ka mo ka gore nna nnya ka gore ke tlo motšea ko Limpopo ka tla ka motšea a tlo nna le nna gore o tsere kgwedi and then a tlhokofala ke ba botsa gore mokgekolo o tlhokofetse ke nna ke mošitše mmušareng ke nna ke molaeletse mmušareng a o ne le ngwana ha ya tlileng le nna ke robetse le yena tsatsi la tlhokofetseng le tsatsi le re tlontšhang death nna na re sa tsebe gore mokgekolo le o nyetswe until re tlo lemoša ke death e bitša sefane sa rena e re botša bana bae ba re bona na ba sa tsebe o moana a tswelela a re bona ena ka gore na a tlhwa le bakgekolo bale ke bona ba mo tšereng ba moiša home affairs wa kwa sore ko fora ba home affairs gore bakgekolo bana ba dula le nna ka gore ne ke le ngwana ga ke tsebe selo ba no saena ke sa tsebe selo that's why nna ke sa botsa batswadi ebile gona certificate sela se itswa sa death and then here ba botsa gore e tla le tlo tšea moya wa hae ba re moya wa hae bona ba o tšere mabitleng and then ke robetse ke uka maswi ka awa dipolate a gore wa lebelela go bone selo ba o tšere mabitleng ba o iša kae
ba re moya wa hae ba o tsere mabitleng a kere ke re tla letse moya wa mokgekolo ba re ba o tsere mabitleng ba o isha kae ba o isha gae a kere ke re tla letse mokgekolo le motliseng gae ba re bona moya wa mokgekolo ba o tsere mabitleng ba o goile from mabitleng ba o isha gae why ba o tšea mabitleng a ke tsebe ke tsatsi le ne ba nyala mamogolo ra re ape ba tšea bjang moya wa hae ko mabitleng ka gore moya wa hae o mo wa kry ile gore go ne le mongwe o thuša ka mojarateng a ba botsa re yena o bolela le motho wa hae o a mo thušitseng o bolela le yena gore moya wa hae ba o tsere ko mabitleng bjano gona mo ya ntlabo gore bjang ka gore nna kwa ke tshwenya ke moya wa mokgekolo gore o isa dipoleiti matlapa a wa mo dimantlo alright se se wena o kwana le mang nna nna ke ipotsa gore re kwana le bo botlhe a kere ke kwa gore ba a o kwane le bona a kwane le moratho le moratho wa gago ngwana mmae alright tswela pele and then mosimane o thuntšhitšwe ga a thuntšhiwa mme o setse le 3 years ga o ne le lephodisa le le tlileng la tlo botse gore ka gore re bone kotsi ko groupung ya batho ngwane o ke mang o iregileng o fitlha le ka tšeko setse le 3 years o ile sepetlele ba se involve maphodisa a ke tsebe ka re o isitše ke papa gae o thuntšhitšwe kae o thuntšhitšwe ne ba dirile strike bona ba ya library ba re wa bana le vene e tlo ya maphodisa ba mothuntše mara ba mothuntšitše ka ko morago mara wa bana le motho a tlang ko jarateng a buti maphodisa ba go thuntšitše kang ka diraba bullet ba ba nthuntše ka diraba bullet bona and then wa se wele fase awa se ke wele fase ba fetše thuntša ka le ko tšhaba wa tšhabela ka re ke fetše tsena ona ka motseng o kere ke tšhabetse ka moteng ya feta fene motho a teng a nšupa ka letsoane gore ra tloa ra disi ko kliniki ba re ke mmamtlhake molato wa no fela ona so be go baditše kudu le no nka ba busy a nyana for 30 minutes nyana dia go sore ke robale mmele o thumo ba botlhoko right magogo gape family jagano di re wa loya ge go tlhaga makhu ba re ko wena nkane batho ba go bona ka leihlo la boloi nna ke tsebe nka bolela maaka ke tsebe why o sa kwane le bana ba geno a ke tsebe a ke tsebe gore why re sa kwane ka gore nna ke hodile ke sena motswadi a ke tsebe mma a ke tsebe gore le boloi bo ba re ke a boloya ke borutile ke mang ka gore nna ke hodisitse ke mmane mosadi a papa ke tsebile setse bana ba baka ile ba baholo bana le bana gore mokekolo a se mma lebitla la mma go a o le tsebe lebitla la mma sala kaya go lebitleng la mma sala ke ya ha o ka re ke habedi gore ha tee okay wena o nyetšwe koko nna se ke nyana motse wa gago ke mo go dulang sese mara re dule motse o mowane mokgekolo ba re motseng wa gago ko o dulang sese o re awa ke ra mo plekeng eo a re dule motse o mowa ke ra gore a re dule ka mo jarateng e one ngwana o dula ko go nna le nna ke dula ko alright thušo o e tlhokang koko ke ya gore o kwane le bana beno ke kwane le bana ba mpotse bophelo ba mma gore dilo tsaka di lokologe alright go ya ka wena o ka ba o sola eng gore ba ka be ba bolaile mme goba ba ka be ba go fihlela se seng sa tšhelete tša mme goba ba ka be ba go fihlela kore go no ba o dutšiso o nagana eng se e leng gore ba se dira mola go mama gago kudu go ye go gapeletšang gore
o napo ba botšiše ka go tsenelela ka lebaka la lehu la mamago? ke botsisa ka lebaka la gore nna ke mokereki mo ke kerekang gona ba mpotsa gore nke ke nyake bophelo ba mma gore dilo tsa ka di kgone go phurologa. Ga ke tsebe batswadi le ko bo koko mmele ga mma ke o tsebile ntse ke le kaka le ona ke o tsebisa ke ditoro. Malome kgaitsadi ya mma o robetse a re mokgadi e ya hae nyaka ga bokoko a hao mmele ga mma hao. Ka founela ngwana malome maranu ya lo robetse a re kwa heno mokgadi ke Pipras. Ke tluile Joburg ke bereka ka ya Pipras ka founu e be ko tsena ka mo lapeng la batswadi. Koko a kere nto kgolo nyaka go tseba bophelo ba mamago ba profeta ba re tsa mo tseba bophelo ba mamago ba re tseba bophelo ba mmagao gore dilo tsa hao di kgone go phuruluga. mama ka go robetse mama ka o robetsa ke motsebe and then ba ba leng gona ba tshwanetseng ba go botse bophelo ba mmago wena le bona le alwa re alwa ba tlo go tlhalosetsa buang ka bophelo ba mmago wena le bona le ilwa a wa re lwesa gore he ke nyaka go tseba bophelo ba mma ha ba mphe bona. O nyaka go tseba buang sokoko gore mama go ba phela kang a dira eng wa bona ke tsebe gore mmaka o bolaile keng. Ha ke tsebe gore ke mo ke reng go ne mo ba bonang phoso mabapi le kamanong ya lekhula mama go na gona go teng tshwantse ba mpotse gore mokhadi ba nne fase le nna ba re mokhadi mma go bolaile ke ntweso gore le nna ke tsebe o tshwana le bona ba tsebang bophelo ba mma. Ha ke tsebe bophelo ba mma a senge ba go botsa re mama go ba bua bolakeng ko o mongwe re bolaile ke snake o mongwe re bolaile keng o mongwe o bolaile keng. Ha ke tsebe o mongwe re ke snake o mongwe re keng o mongwe re mmaka nna he setse nna ke tseba nnete ke buditse ke mmane mosadi ya papa ka tloa mo ka ya kerekeng he ke boa kerekeng yaka mmane go buditse nnete efe mmane a fitla ka ba botsisa ena le papa sa phela ka re mmane ape ko kerekeng ba mpotsa gore ba usi baka ba ntshwara jwalo ka re ha re bana ba motho jwang ke botsisa mmane ankere mmane a re mokhadi tla ko botse wena le bausi ya hao ha le bana ba ntato wena o le tee kwena ngwana ntato a ra papa ema mpele ya bele ke thomoga ka nela jwalo mmago ke mosadi o mogolo wa papa go ka mokgo o ile go tlhokofala and then tate a nyala mmane and then ba go fihlela gore mmago o tlhokofetse ke mosadi o mogolo wa gola o tseba o le ngwana motho le bale o le ngwana mmane wa mmane. Okay. Nka thaba ile ka ba bitsa mara rena ba re paletse maybe ile ka ba founela rena ba re paletse a sanga la direlana di protection order bona ba kwana bothata bona ba kwana a ba kwana la itse re ke rabya bona e ba tlhakane ba bitsana ba bolele mara se ke ba bolela taba ya mkhekolo e ba bolela taba ya mkhekolo ba ka sekwane bona ba kwana ka tsa bona ba bolele bana ba dirang bana eng mara se ke ba tsantsa taba ya mkhekolo tsa o fita mara maybe mo gone nto ba e bakang no wa tseba rena ke naganang le ge ke se sure ke nagana gore mama a se ngwana motho le ba yena a tsebang le ngwana motho le bona maybe ke monagano wa ka o maybe mama ke ngwana a tate a se ngwana wa mmane ebile ga se ngwana wa ola ke kgopolo yaka go ka diragala gore mama ga se ngwana wa o moteng kore ga se ngwana wa bobale wa mme ebile ga se ngwana wa mmane e ka ba e le ngwana wa papa a tlile le tate and then a godisha ke
ke mmane ge mmago bala a fetša go tlhokofala ola wa mathomo ya a o ko kere ye ya ga bo mama e tlo loka ge re ka bitša ba le ba gabo because a go ne ka mokgo moroka re ka bang bana ba mosadi nna le wena and then mmago rena a tlhokofala tata gore na nyala mosadi o mongwe nna ka tle ka go fitlhela gore wena o ngwana mma ka wena I make sense. Alright, koko ka gore ba go bitša moloi ka mokgwa o bolelang wena wa ba tshepa jwang ka gore mo gongwe le bona ba ka be ba di dira dilo tšeo go ba bona ba di dire nna ke tsebe banna gore tlho ya ka e dire makare ka batho ba wa bona batho ba ntate ka he ba ka mpotsa gore nna ke tswa kae ke ya kae batswadi ba ka ke mang mma ka o bolaile keng aowa ke tlo ba kgotso gore ba o kwana le nna ora ba kwana le nna nka se be taba le bona mara he ba ka mpha bonnete ba ka gore ke tswa kae ke ya kae ke sa bušeletša a go ne nto ba ka mmotšang yona ba itsebe nka ba botsa straight ba ka gore le ena wa itseba nna ke tsebe selo mara ba ke ba baholo ke ba baholo mma gore na emanyana ba tseba bophelo ba mma mma gore na re kwane gape ge ke go botšiša selo o mphetola ke go ngangiša gore a re go ne nto ke e tsebang ke go ngangiša ka nto ke e tsebang gore ye wena o e bolang a se ya nnetešeng o tseba ye a boditšeng ke mmaneage then why a sa kgolo yona a tlogele bale o expecta gore a ekwe from go bosesi wa gage not go wo ene ntho mama a swanetšeng go e tseba malome ka kapa ge ba re motho o bolaile ke setlamorago a kere ge mosadi a ya ka molangwakwaneng a fiwa ngwana go ya bakgekolo bana ba ka se tsene o nkwešiša so ge e le gore mmane wa di tseba ke kwešiša gore mmane le yena a ka sie ka mo go belegang mmamogolo wa bana so kwa mmane a kgona go botša mama a re wena o ngwana wa tate wa ka mo bala se bana ba tate gore a re ba mama a reng ke bosesi yage ba ne papa go bona and then mama o nyaka gore bale e leng gore ka mo a se gore papa ga se papa go bale ba mmotse gore o mma o bolaile keng gobane gore re le ge mmane a mmoditše gore mama go bolaile ke gore o bile le ngwana mo gongwe go ba le se se šallang a e kgotsofalele yena o nyaka go kwa bosesi ya ge gore mmage o bolaile keng ke mola ke motšha ke rena o ka ba o latofatša bosesi gore ke bona ba tsebang ka palao ya mmago na go bualo mama wa ba latofatša ai ka ba latofatsa gore ke bona ba bolaileng mokgekolo why ba hana o mpotsa ntate ka kapa why ha ba le nna ke nyako tseba bophelo ba mma o tshwana le bona ba bo tsebang a nula le ke na le bana shiba ba babedi o nyetswe o la le ena o nyetswe go motseng wa hae ha ona tsatsi lo ka re rentse ka ba botsa bophelo ba mma go ba botsa bo bofe nna ke sa botsebe go ba botsa bo bofe nna ke sa botsebe ntwe e diang gore o nagane gore ba le ba mmamogolo ke bana ba mmago le bana ba mosadi o moteking re bana ba mosadi o moteri mmagorena ntwe e dirang gore o tsebe kapa o nagane gore le bana ba mosadi o moteke eng re rile ntse re hola papa a re le malapa a mabedi le bona ba bolela gore re malapa a mabedi nna kwa mosadi o mogolo le bona ba dumela ba le ba bagolo gore wa mosadi o mogolo wena ba dumela mara o rile he re ile ha ba ile family ya kopano ba re ke eng dikeledi a re tsebaneng family a re tsebaneng ba ile Pipras ba re ha ba ile nna ne ke sa ya ne ke le Joburg ke bereka ha ba fitla kwa ba bolela ha ba fetsa o bolela ba tlhaola ba lapa le leholo ba re ba lapa le leholo potang kam ba lapa le lenyane boelang kam ngwana ka naile wa nyetseng a le mo Mamelodi ba tšea ngwana ka ba moisa ka mo lapeng le lenyane
wa e ba mo isa ka mo lapeng le lenyane ka re nna ke tseba ke le ngwana wa mosadi o moholo le ane ke ba botsisa a ba mphetola a re tsebaneng ye e be e le ya family ya bomma kapa ya bopapa ya bo family ya bopapa ha re tsebaneng ne le ba molekwa ba nya go tseba ditloholo le ditlotlolwana ba ya Pipras and then ngwana gago naile ba mo lahlela ka mo lapeng la mosadi o monnyane ba lapa le leholo ba emela ka wa ka ba montsha ka ko mosadi o and then ba genu bo se sia go ba sere ola a ka se ka mola ga tle ka keno nna ne ke saya le ona ne nka stebe wa ka nna wa lefa ngwana mmane setloholo sa mmane a ba fitla mo hae amphonela putsishwa ka ke gore ge bo se sia go ba wena o leng sho gore ke bana ba mmago ge ba bona ngwana gago a se ka mo go bona a le ka kua go ba le balapa la mmane ba ileng bona a ke tseba senke ba mphetulelaniwa le ke ba botsisitse gore wa eletse ya ngwanaka le moisa ka ko lapeng le lenyane a senke ba mphetule nna ne ke sa ya ne o ile bana nna ke sa busheletša wa mmona mama ke ngwana a tate a se ngwana basadi bale e re ke le tshware molong re rile re botsiša mmamogolo re le ko o ka re ne re le lekhung la koko wa ko Kamelpoort mma ra botšiša ona question a re mma se a re ausi mpotse gore mma o diregileng ka ena mmamolo a emelela a re nna a kenya ko rohamma a reng a kenya ko rohamma a shi ibile a wona mo a ba fele a fetša wa ka mkgo a emelela ausi ya mma hae a tsheya a shinga le bo botlhe a shinge ba mo fetole ba sa le gona ba o tlhokofetša ausi ya mma hae and then sorry o le tsena hano no mokgekolo o wa lapa le legolo o re o nyaka motse a gae yena ausi ya gae wa gane o re yena o nyako a hela mokgekolo ka mo lapeng le lenyane ka mo lapeng le lenyane bjang ye ke botšiša gona ko ke tsamayang ba mokgekolo o re nna ke nyake o tlhakanela lapa ke nyaka lapa laka ke nyake motlhakanelwa right la tsara re tlo di amba tswe ke tlo gopela gore o ngwatsapele di-phone number tša batho ba o ka moka ne and then re tlo ba founela re gopeleng kopano and then re tla re kgoneng go aena tše dingwe tša dilo go kgwetša dikarabo gore le mama a be le closure and then tabeng ya morwa ya go thuntšiwa ka diraba bulete ba tswa tleliniking fela ga senke ba ya police station ba bula case ya kena ba di dirile tso tsotlhe case number le na le yona case number na le yona okay all right mroka nko re rephele yona o re tswallele yona a ke go leboga malome ka kapa nako shi yona e re sheile magageshu re tlo le thuša tšentšhiro di feleletša ka mola nna ke leboga kudu ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyo